Samoa ya sa itasi wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo ero tātou watino i au se mea lau whaafonga talatau longo mai Samoa. O le letou si sia o ai ingo le marienga na fausi ai e le kona kalate le sunga ya John Junior Hunt, le hora le kale sia whaaputuputonga kerisiano Samoa i whaasi to tai. Wa ave ai e le aulotu i le whaamasinonga le whinaunga, e ala le i se su e tasi le miliona ma le se furufitu afe tā la, whaasanga i le ana le kona kalate faufale. Na manu malo le ofo le kona kalate a John Hunt, i le tau wafonga ma ia amata fausi ai le maoto le aulotu i a te semba, o le tau sanga lua afe lua sfuru, i le tau e iwa se lau lima sfuru afe tā la. Na te tongi mua i ai le iwa se lau tōru sfuru afe, e whaatino ai loa le ngā luenga. Peitai na alu tu wa le ngā ioi le fausi ai no le hall. Ina ua turi le ulotu le ana le kon kalate fia wha au le ngā luenga. Peitai na silinga ma tapena ai lo le lātou tangi e ave le whaamsinonga. Ma toe sa ili tupe ai le ulotu, ma sa ili le isi kon kalate na lātou fausia ma mai ai le ngā luenga. O le asong fua le vaso nei, na toe vala uaile nei ma tā upu le whaamsinonga maua lunga. Ma ua wha mautu waile wha aui i tua le loia na tau veina le whina unga le ana le kona kalate. Ma ua toe sa ili ai se isi loia. O le wha lua leo na wha aui i tua o loia, mo le o lo tua ia. I le tua le kālesia ua lātou le talia le au ngania le ana le kona kalate, e nate te tongi atu se tino i tu pe tolu se lau wafeta la. O lo finau le au lo tua whasito tai, e ono se lau wafe na lātou mālidia i ai ma le ana le kona kalate, e te tongi atu, e a vea ai o se tau i o le teimi a toa na tū ai le ngā ruenga ua le toi whaia. A whaia le whaamari eina le i tūtangi le lātou tū ngā tala ua māli le iai ma le kon kalate, e manino le wha awau o le sū le nei le kāle sia ilo ma sue, e le whaam sinonga ma au ma iai se wha iunga. E lua ni sauninga wha pitoa o lo te pena le wha tuanga paha i Samoa ma Amerika Samoa, e whaia lea i le malu tāpua i o le whātua tuanga i tia papata. I le teimi o le whono a malo o le tau pulenga i lo tātu utanu, i le masina le neo o ke topa ua amatalia. O tā ua ia sauninga o Interfaith Services, mo o wala udi ai tā i taima whaurulunga o malo e lima sfuruono malato usunga whono, mo o whaali ai e le whātua tuanga paha i se pepo whaamtalanga whaalau i loa, o ni sauninga o le asami ei le ātuanga, o le wha se furu tau sanga talu o na wha uru fale ma te tala ne malu tāpua i tia pata. Le ana te tala ia se temo le tau sanga ea whif se lau varu wha. Wha pele a toanga o le fitu se furu tau sanga. Talu o na tau nuu i lau i le ele o Samoa. Le wha tuanga pahai. Le ana au mai le tala inga se tama i ta i peresia o se pioneer. E tau nuu i Samoa le wha tuanga le tau sanga ea whif se lau lima wha. O lo wha ngā solo tau o lumanga o le fono wha vai. Na te pena ina le avea i o Samoa ma malo tuto tasi. O le ono tau sanga talu na tuto tasi ro tātu o tunu mai pulenga wha kolone. Na wha mautu ai le avea o le fionga le te pau wha sina. Le sunga mali toa tanu ma fidi le lua. Ma sui a wai po si tangata talitonu o le wha tuanga paha i Samoa. O wha tulanga mai o le aso sa lua sfuru o ke topa, le tasi o sauninga wha pitoa. Ma le sauninga muri le aso sa lua sfuru fitu o ke topa. E le ngata o ni sauninga o lo vala au wha alo ai tai, o malo le tau pulenga malato usunga fono, ai o lo avano fo ia sauninga, mo le lau tele o le tātu utanu e fia au wai. O le song fua le vaso ne ila stol se furu o se tema, na toe fo iai le tautua le vaenga o le whale mai ma o loa po nifo, i le maota ngase mo to tua i le tatala le i le atanu, mo le lua se furu whaintu la. Stasi leo o nanga tau soifua malolo ina e mana o mia tele tangata, i le teimia fiai o loa po nifo i ni whale tonu, ai mai se ni whale velame e whafo sei. O se au nanga fo i e mana o mia tele i teimio le po. O whailo ai e mtanga anuenga o le soifua malolo ina e le na awala o fisota inga tele vavave. O i tu la whainga anuenga mai le whai le fiafi, e o le se fururua i le po, whapele se fururua i le po e o i le vanu, o le aso e so ai, wa na o ngase wa i se tūlanga whainga tāle ti ngā o loa, whapea i la tau e a fia i ni whaarewelawe te tupu e vai a matonga fitia. O le no whanga sa eile nu me la vanu po le acute 8, i le whalema i tuai sa iai,
ua ave nei mano whanga au tua tong fitinga o loa po nifo i le mau ngase o tupua tamasese mea ole i mato tua. O tau fau o loa tau sua au i sa moa e au fiai le kiso, penisini ma le kalasini mo le nei masina fau o kitopa, ua fato alu i foa i lalo mai le tolu tala i le lita, le tau o le penisini. O le ua pau nei i le lua tala iwa valu sene, fatu se le tolu tala se furu fitu sene le lita, sa ia ia se tema. O moli mawina fo i le pau maa walalo le tau o le kalasini mo o kitopa, i le lua tala ono se furu valu sene le lita. Ai o sua kiso ua fai tia foi, i le tolu tala valu sene le lita, fatu se le tau sa iai i le masina le tenei, e tolu tala lua se furu fitu sene le lita. O tau uma nei ua faa lia le minstao tupe o lo fatu langa mai, i le tau o nei o loa mo le masina o kuso i le tunu o Singapore. O faa iloa le minstao tupe, le fionga lau timu ia a fua wele se va ai, i le pepa faa lau iloa o tau fau sua uma pensini, wa iai popo lenga le tau o nei o loa, ona o tau i sa sae tutu tonu, wa avea ma awala e siti ai, ma ua le ma fai ai foi ona fatu ma wina, le tau o le paelo sua uma i le ono tala i le fitu tala Amerika, nga pa ua i le masino o kuso. O le swingo le tau mo nei o loa e a fua mai le mawalalo le tamau ainga le langi, ai mai se rea nga i lalo le tamau ainga ma le mana o mia le tunu o seina o sua u. O le asos furuvanu le masina foule nei, ua wha moe tola wapi whaatasia le tato au le kapiliki e le tunu le toa Samoa, ma ta pena ai moa na tālonga i pele tānia i le asolua sfurufitu o ke topa, wha pēr le asolua o le masina foule no vema. O le temi nei e le i wha lau iloa ina le au ua Filifinia. O wha iloa lea tāpenanga le pele stene o le associate le kapiliki e le tunu, a o lata ina mai al tāmilu sanga le kapiliki e Australia, le NRL, le olo ta alo ai nisi o alo mawhanau wa le tenu, i la tau olo i eile tel tenunga o le a whiriwhiria le tātou toa Samoa, mo ia ta longa i Europa. Ai o le tala whiriwhiria na ia o la lawai e whātu mawina nisi o alo mawhanau e tusa fsota inga mwhaya o ngā walpiking o le au ia, whamaruru aku le ngā luenga lau tustala, ia o le ngā luenga ngā nai whito i tonu le, sunga le whaya o ngā male pūlenga o le au, ia, a o fetu Samoa la o tamaitai. E ta alo i fiti la so sfuru iwa o ke topa. E la ta alo ai matonga. O le whaambo i World Pacific Championship le ta alo i tamaitai. Lea fo i e wha nga as a World Cup qualifier. A wai le qualify i e tamaitai le World Cup. A le World Cup e whai whaatasi ia li ima tamaitai lua oru ono le hosta i Australia ma PNG. Ia amanu ia la tatou ta alonga tamaitai fiti ta alonga le matonga. I la so sfuru iwa, ona break lo leo lato ili si vai aso e tasi. Ia al vai aso lal na iro naso lua sfuru no, e ta alo e tato toa Samoa residents. Ta mai tida ele la apiki mai i le Islands of Origin. E ta alo e la i fiti. E ta alo la ma le residents fo i a fiti. Ke tenreisa la i le ta alo nga a fiti ma kuku island i ta mai tai. Ia ma le ta alo nga a fiti ma kuku island i ali. I le vaenga le o le Pole, le Pacific Championships. A mai ala le vai aso lona lua le na whapela e manu ia tatu talonga mua fetu. I la so sfuru iwa. I lono winga la tau te ta alo lai New Zealand. Ia masi awe manu malo mai o fiti ma kuka island i teine. Ia a tatu manu malo loina. Ia o guarantee lo le spot o fetu Samoa mo le World Cup lo oru ono. E le ngata i le nga. Ia awa advance lo tatu i le promotion ma le relegation round i fai Australia i le aso se fulo November. Tau te ta alo i male au e pito i lalo tu lo e long na tolu mai i le kaple ta alo ai ia Australia, New Zealand ma PNG. Wha moela na pe whape manu ia ta longa mo ilu. Pe o le tau whapupu atu le o le whatau tongo a kale na ro ia le tatu fetu Samoa ma le to Samoa whatasi foi ma le resident. O whaalia foi le Palestine le asosi le kapiliki le tunu, le sunga ia fiu whaola tane poni whasi o vasa, o li poti o sala lau ta uaile ono sui o aso e whaiai ta alonga, a le toa Samoa i lana malanga i Peretania, e mafua no le whai poiponga se tasi o tamo le au o le tātu utunu, e le wha maonia. Tala i o le nei aso,
E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Talo le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e iai taimi o le aso le au fiti ai e ao le langi ma o le ato ulu wa vasolo ai nei timu I le awa uli. E angi mai matangi fa asolo ina angi maalie mai savili mai le tu matu o le atu nuu I le tae au. O le vevela fa mawina mo le so es fulvalu tikiri ma le malu luas ful tolu tikiri. O le angoto ifo le la I le afiafiana nei le luas fulu ono minute te ai le tu lai fitu. Mo le aso tae au e mateli na awa o le aso ma o le ato ulu nai timu anga I atu le afiafi. E angi mai savili mai le tu matu I se sae o le atu nuu mai whaatupula I alona malosi I le tae au. Vevela wha mawina o le aia e sfuluiva tikeri ma le malu lua sfulfa tikeri. E o soa le la I le toi ono minute le tu lai fitu ma o le angoto ifo I le losu fitu minute te ai le tu lai fitu I le afi afi. O lau tala le nao le tau mo le sopa le aso atai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valua o katopa e anga wa umai le se I te ono manu malo ai I le 5 se lau tala cash. E whaiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua lua fitu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao I stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu a mo. Radio Samoa.
whangamali na o le kolisia vai maunga I le rivaenga le awoli whatunga tuaia le maatulua wa whaingoina o le pese fia nei ia e mai e se tasi o whaupunga o le o upolo e tātou pese le na a e loto ia ia ona mawhaia le ona whai pe te le pe mawalunga pe lautele pe mai e makwale mawhai e se tangata una whaia ai ai lo loto fuatia I fomolo loto fia ele ia se mea le a whaingatai vi e le alofa le tua o teitei mai lau soi fuamala mātu wala ele nei ia se fau le ngata I lea o le nei masina au le lei o le tausanga le masina o ke topa o lumana iai ia le lautua tamaiti lea so saa o le vai e se fau pe a tātu o lia I lona lofa ma lona anga le lei o a mai o le rivaengo le a woli ia tālo si o lo e manuia I lona lofa ma lona anga le lei o le polakalambe o le awauli ma whonga mua tātou ma futa si o lia le tu la e whai le whiawhiana nei. Whamalo antu le talenga I ante tia mo le tō ma futanga I pe o le iai. Mai le tu la iwa se o li mai fo I le tāo le se fulu ma le lua I le awauli o le. So le tō o na whonga mua. Ia le wa tātou whenga. Iai talo whantua I le neivaenga o le aso. I wauna pa ia le tua o lo o tau suina li povai o leola. Tonu o so se fanta whaitau langa lava malo le tatalo. Ia malo foi le on sai wa pisi foi tantou. Ia misa lava la o ngā sal primary ia ma io a o ngā e kāle sia te tas le sao diantu. Ia wa ia le whamata tuina foi o le sapa e pae o le whanau I le vai a sa fupe a tātou o lia. E le ngantaile o le foi wa sao nia le tātou ala leo se tau vanga. A wa ia tau loto ia o pese. Ia po o le alava le tala nei fia fai mea le whanau. E mana tua. A whapea e afu. Tō lua tō o whanta miti. E tasi ala tamititi, tasi le anta video. O lana winga a whapea tō whale whanau. O nei mawhai umona whai ala antu taulotu. Tō fuale tamititi ma le anta video. O na a ngai leilunga o le tāntu upenga ta whai langi. radiosamoa.co.nz. O le dawa iei lunga I nā ia le tāntu link e mawhai iei. Ona upload mai ai io ele leilunga ina e whaingofia ele mantu ofisa ia ona whaatulanga tu foi ma toi tu wha le leita tu video e leitu ina ilunga o le Facebook a wā ia reactions o le whapela ona whaanga solo antuai ia manatua o le video e mua pa email mantu ofisa o le video foina e mawhai ona vave iei le share o e ma le tau ainga o le no inga tupelo ani whai wha le lei ia fai le emotion of pai se fai so sko nga ke fai mai ele o lana tau loto ia o le solo ia po le pesi ai mana tua tasi ala tamatiti tasi le video ele ma fai na te to lo mai tono le video e tasi ele ia e manga ia le ko for ko mikiki malana ia tau loto ia po le solo po le ala au o vanto le video ma le tolu minute ia lalo I fo le tolu minute pele a ko for ko mingu ke le me o ia ai anga ko karongola ia fa minute lima mi wa umi ke le fo I nga video wa jalo fai tamama tina ma tua lo ma futo mai tono mo ta malawa I onisi fo le tono mo ta nga singase ia po no fanga le to si ai lo o to soi fua e mai le to tua le au to si mai le riva ngole so o to no wantu la wa me ta mafa e manga ia kongo fonga ngari vai pua o mo ko manga ia ko nga lifestyle nga uma il fane ia lu yo ka fa o kala ngoa ko ile sito ina malesilo matua e fa le lave antu I fo to si mai isi kai e pe nga la volengi yo lang le talanoa e le whaasoa ia lona winga wale iska ko me fo le e fo e maua I le aso ma le fo I aso le malo si o le nuu fa malo antu ia tau le rivaenga o le awu o a mai le whana wa onga mo le tuuanga o le futua anu aso o le ale tūlanga na wo o iei lo si ufonga o tu maupea le matangofia ma le au le lei o lo si ufonga ia pol nana e pese mai lava na tai au le wuta fulu mo le lua ia o le na lava I te pese ia e le tustu singa se tasi o tina o le ilunga o le afo o le ilunga o le tautua le TV tasi po le One News for me le na whamatalanga I le whaperitania. Can I be honest and admit I'm not a fan of the school holidays? O le no winga for mai
o lana tau tinonga e le o ia o se tangata fia i le tu ua iwa o nga ale whanau i le lua vanyaso. Ia mai o lona ia lava nā manatu o lona ia fo i nā tala tonunga. Ia e ese umma mafuanga pamailan tala i le taimi a o la ititi o na mātua o ni whaifa atoanga. Ia mai sa whapelea o na whaingofie na aso i le vaitau lea o le awhi se lau valu sifun. I wha solo mai i luma i le tūlanta mai i le iwa sifun. Ia a whaila na o lane ia lea tina i lunga o se whantoanga. Whantoanga fui lele ia mo meo pofi. Ia mo leo whaila fuman. Pofi, mamoi, oti. E tau mai i a tanto o le me whai o na o le whanau fui le. E viso soani o lantu mātua i lunga o le whantoanga. Ia e pangale tonu o tātou whale ia wei le vaitamine ima le sawa o le sawa o le teknolosi. O nisi o maunta malawa e le aise mutia e tā alo i tamiti. E le aise avanoa e mwhiona tā whao i le whanau i whafoloro wing. Na pauare me le whai e tātou. Na o na malama o le tai au pe whaile lo kuala pe le whaile lo tuala pe o fo le pipa pe re ai nga ala ka makiki ka ngolo tablet ya pe ar want to lo mal TV ki lo mal YouTube pa wa nga le mele mo fina fa ye tanto le ring venta ya ole foi tio ngala na po manatu na o si tina le po me yo le va nga momo o le fanto fa le i lau seleni po me yo le fanto nga sa fa pele o na fa yo na fa so fo le mo le fa na i to tonu le ruva ya so ile anga i antu le ile o ngale te mio a ele au fama e pae ka miki umai le ruaso i ka miki parangi ranga e fa pe fe mai lan tanto ua a inga sa mo o le ale tūlanga nei e ia le tanto ka poti ia ua fa afia fa nga ola o nga umu fa afia nga ola ki poki susu e fa afia le pusa aisa o ye se fangu susu ia mo le cereal ale fa na tonu le pusa aisa. Ja, o le si vainga o lo fa mai el tinale le fia i le mele o tu wanga o ngale fana. Ona o le mawhaile o na wha alo se tein. Pe a whai o i o stanganta whai pi sinisi. E a vengila na whana we wha ta wha. Ia e mawhai ona enga lue antu le whale. Pe a whai o na wha tanga ina e le tau whale whai ngā luenga. Ona enga lue antu le whale. Ia pita iane. Ia e le mawhai e tanganta uma o na whai nā tūlanga. Ai misi lawa. O le ua mai o na wha pe mai al whai ngā mā lolo i e le teimile nei. Ia e le to ia masisi koe whenga alu ngā kule whai. E le o se option na mea na, mai le o se privilege. O loro wing, toi fo i o e whenga alu wing. O polo ka lame le ave i ei whanau, i le teimi e tu ua ia onga, e se le bāne o le tūlanga lea. Ai pita, o le tau o polo ka lame ia, i oe. Ia na ue i sila fia mau tātu ilo. O le whaitio ngā lea man manatu i au siatina. Ia, ma le afo. Ma le vaenga lona wha, o le whai mai. Tele le sele ni pe la val wha soa, o na o le se simenta whawai. Ia, o sionga ponga fui koe kuka mea ai. E pe o na mantala no ai lea waulia na fima le fionga iala o pepe tala i lene. Ia so lan tanto i Samo. Ma whaina o talo e se malon ta ainga, fo ile le te mio le tu uanga. Lua pe toluna ia so pe kasi fo. Sorry. Makua le leile holiday po o aso malo lo tuang o la lava tante ma faufa i la te malanga le no tan we sei malo tainga. Ia, ma le vaenga lo na lima i le whirangano la vositinale. O le tūlanga fo i lele. Ia, o le kaimirangi o le makua kumukumu au no whanga i ta whao i le whanau whatitainga. Ia, o le mela ka mai ale la ta mai i le tanto ofisa. O le Rainbow's End. O te mana tua i ele tau sanga na hanga i a tui fo. E avantu le whanau i aso malo lo o le tuang. Te mana tua o le tau o le tikere le taimina. Pei umala walai tolu sfuru lima tala. Tolu lima tala. Masalo ere a ko sefia. Se sfuru tau sanga tanu. I o te le mai loala i ele taimini. Wa le taimul muli na untau wa i a tui le tau o mei. Pei umala walau fa sfuru mon tupuanga i le lima sfuru mon tupu. Le ta ya e jan wai o ela fai nal mol mol 1 to 2 o lo wan ula le fa ta fam ta miti i me umala ye yo ya wa fai la vasta munta ya o nisina o ma fo fo ma fa solo fo o sitina e te maua i lunga o le ka ko wa fo u penga to fai langina le TV1 News ya wana bol sil fia le tanto tu ai le o se me vo le la ka ko fa piangia sorry si makua polonga malea
te lo anafi, ma na va tu lo anafi. O walo atu sole, ma na yo le sulu le la. Ia walo wantu ai le fale, tu I mau tō tingi, whai mau se vai o whai kula o lai ki whak. O ia fia savali, o ia vale vavir kurios. Ia mako savali no. Ia tu le savali ngana. Ia mangaku. A whai I so walo I lalo I full tausang. O ka manga. E kakawanga I se mea voi lele e kangi mai e yanki. Ia, ana whai mai leo se tasi o le whana. Si o lo ki fianu le paka. O whai kulai. So orka kau ka melusanga. O ngā mua kua I o walo fit de mera wei. Ia ngā ko wole le paka. Ia, mazalo a ufai kau ngā kunga whesili anga whamaya upe o le paka. Mazalo pe o wā kua ma le luas fut. Ia le whesili ane kasi. Ka ko wole whanenga ko wole le paka. Ia. Ai o le me tawana tupu. E te tawana so o le ka melusanga. Ia o kua le whane. O la o le whesili anga. E ka ki o le paka. Ki ngā nang o whaalongo whailere o vai la a wheleleis. Ia ele mawhai anga whaamali le tamatiti. A wā o le upu marakana ki whai ele kamakiki. A wane ele wholo ai lau talalana. Whaitaita inga. A whe o ngā wako wo e whaiwhe au. A wā e whai e umaloa ka ko wolo I o le mō. Ia a wā o wala. Nge ele alua a vele mō. A wā o le me tupu ai. Kasi ana mawhawhora kami. O le makua pepe loa lo kama. O le makua pepe loa lo kinga. O longo winga. E ki koe whea koe sau e whaise whea. A whamai. O e mangkua fwere me voi lele ala wanga lo ya oi. Ia. E ki ngā la lo ka wha longo ue lele la kao ki lo kore lawa. Ia wha pe oi. Nei wha maa losia kua yo. Awa ele I koha sa whai kōlanga whamari e longa loko I o le swingi. Ia alu lunga le wha se e. Ko sa lai fo I mai lano le skemi a hama. Pei umai manga ia e singa askuri. O whak au. Ni e la wakere sa o ala le ngau o le asurki. Ia. Ora ka manga ngā whai ui. Ko e fo I mai le whani. Wha ve vela toe ngā le toa na I le sa. Umar keis. Ufika kura ia. Maua le ea. Maua le saviri. Maua le malo si o koa vai. Maua koe ma le afo. Manawa noa e anga I toi whanau I o I tawha. I le mele I se kupe anwa. A pawana kupe le ngā. O le kupe whanka wele askuri. Ia wa vai le manga. Ai a whape o ngai ke ngofo ngi a uri mai whape a mai. Lima whengo wan se mea langa I le isi mako kupe. E re koko ngi se kupe no wan le paka. E re koko ngi e se kupe no sa vali runga le footpath. Ili se mena e wefu ki sa vali le mena e o I ka avali. Ko upea ka avale o I lunga I o le awara kere. Sa vali o I lunga le simba. Aki ngā ho vai. Ia ua pāhu lava. Mangkua e whisau stretch. Ia e tene ia lumo au sa valinga. Ina ne I tei. Ia ua wha le kongwa I o au. Ia o ngai halu fui le I koko. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I make you right.
tali ya te ia o io fi fata si pe mai ilo unia na fi amaua pese mafutanga anale Lieda o pese ta puni le ding vai ngola o limba le fan tunga le da moe I le po masina o le mele o le moe fo I lele I le po ia e te tauna e ala malo si mai lunga ia ni si vo te e te malei fua mai ia se fo ia le fa ngona o le tino e pe o le ele ni vai tau le sui sui ia I fo o winga o le tau e fi filanga o le wa fa tasi mele fionga ile lo li ile li pule o le tautomala unanga ale jimara holse oro si o tohu ya wa fu se tanto li poti le amtanga o le niva yaso ya la ngata ile o le neima sina fo e pe ona tanto wo ia fa tala wan tu lo fionga ile lo li ingal malmana ma lo nga lo ma lo le tawanta ile ni yaso fo nganga la vai tasi nganga fa tai fo I bi inga ile li au via ko le tu la le aso fo tal tua che o la vai vai ma se fo so fo la le le tunu fa talo pa toi ma le aba mal pa do le talaina se man ma lo la val tawa tai ma lo le tua tunu ma lo fo fa ma lo si ne yaso ma lo no ya o le tanto tau fai fa ma lo la vale tasi ma lo le fa ma lo si fo I tute ya ma fai va lo filima e pe ona fenga yai ya mi so le tanto o lia ya le masina lo na se fu fi le va ve alu o aso le o le vaiaso ya mi se fu masina le ding tau sang la inga se umanu tau sanga vai I fo ya a matanga ni masina le ise o fuanga fa pe o ka koe fe lo ka koe kalmo ni pe ya ia ma ni la ma ja le la wala uvio e oi tu la ngana ia po ala ba fo ia ta penanga fo fuanga ile aso male aso ia a no ala ba fo I male lo fo le ni fang mai ta to le ta ia o le nga a to ala ba fo I wa o e fa me fo le talo pa sta motieti tanto fai le tala foi le e se longa au le yonga fo linga ia sola o ti kama o so I fu mai lava I kania ola e la le leisi so ai pa wanga le me ia se wa e ka u makinga ka foi le ngwa wo la ve le me foi le ta o le house sina tu langa na lo wa tu o ale fo o fa lo ko nga usu e fo ilanga la ilanga so fanga wa do na wa popo ai ole
o le foi le o le tina malolo ia tonu le tulanga na le wa fa pepe a tu issues ia la e como faia ma wa pa io a wa fa mai le fo mai na pa wa le me se fe o no ia to anga pe fa le sumpa fa mai e pe fa penga ina ma ina ye Hello, John. Yeah, malole on sai malole tawa dai. Ja, ma wontala pe na tau fanga singa se ela u fionga pe. Ana lava na asia si mai foi le fuluta ua ta mai chile weekend ia mele mawile le ai masile malolo ia tu langa na ia ai o vanga town fight tete ia ele o fautua tato isi mai ai va ai lava lo so fu malolo ina te ua ie popole ati ia mela le telo tu langa foi le o le community ia ainga me fa pena ia fata se foi mananga wenga ma malisi foi fofuanga patati o lo ia foi le anga iluma ole ainga male tama ainga me fa pena ia lo fanga solo nei vai tal ia ai una na fai ma fai sina malo longa lona winga la wala ngona fo tino wa tau fa malo longa fali le lana mo waila ia ile aswa na filen malo lo ai leptoa e mai mal falo Lele ia o le tulanga na ia mi se le vo le susu ia i la vo winga o le tangma na ia le lao na rafi ia e manu lu le so video le so ia le na sulu mai le lai stimulate ma tu ia le vo wa fa manu wal mai ia le family official va ai tau le so anda un pe antan tu wo ia ia le to fo i me fo i le timu ma manu lu o lo no o le fa ai te la ia ma to anga inu fala o le fo tu me il tanga ia titi o le pau na o le tūlanga lo te vai atu nai te malo si lava na lava ina o misi au poala au ia ne tāua na ia tāua o tau napo la o tau napo a whala au le tai au ia le me tāua nai ia wai pe lava tātal noa ia e tāua lava le vai o le soifua maloloi anafi a la fo te le fale ia ai o vai mai lo wa fine lai titi o la ia e mai anga ilunga ile mato driveway ia saulo malon tamao le malai basketball fa ia la o ta fia sa wai fafu mata ngo fiere le la matulanga pena ia ai no foiona tu li malo sia wa foinga wenga matulanga pena mata ngo fiele le aso nafi na foi sa pa pena na o ma foile ia la inga nafi patasi po imam and everyone then ngafila to savalinga ia o mana ia tele ne ia fa pene ia mo wala ba no ma te tuanga wa onga ia o mana fa na savali vali ia le ese tu pe alu a se mari ia o le mena me dawana ia tantu ele ngatilia o le matale le ia footpath o le wa saunia ia wa ia le tulanga le o le savali vali ia wa kalkala ngo ke ia le afia ko le McDonald ma na ia foi o le tele lava foi o vaenga pena ta ua footpath ma pena lungo streets elo e anga ia tua ma pasia tu paka mai fa pena ia e ma na ia foi le o ia ma u se polo ia ave fata falta mai ki le paka ma tulanga fa pena ia ai la matato ia sa vale tu sameli dice mani ai vola matanga na la sa vali e mua lava e sa valianga ile mukuka ia wa fa pito mai luma pusa isa pito tole mukuka ke mua na pusa isa ia umalo pusa isa mukuka mukuka faleta vali anga il pusa meli lo anga il kwa ole mele wa ia wa le toyo I tulo lava I potu sa tauno ia au lawa wa vai le potu la kala kele kuka ole guest room la ole na wa fai ma to la wa pia wa foi na le la mai a pu sa isa e sa le ala ile talenga ia o pe tulanga na ia ai ole matang fia la tavai mai na file ile sulu ma na ile la ia ta bo e pia ia ia tamaiti foi na fi fa fom ta foi ia o tulanga na e tauna ia nei vai tau mai se lava tonga wa onga ia o lewa faile ta pitoa mo tonga wa onga na talinga se man pata siela male tulanga le ole tato one Sunday alum final
pitoa lava nei fa moe pol nei palo ma whanau lona winga po ai lava le matua anga ai mai mo na alo ia asi mai nei le tatou ofisa a whataulo sa e awheta la le tupe o la tuina tao atu lava i loa au a wā ia tūlanga o le ave o alo ma whanau ave le represent you know me fa pena e le fio ye tamaiti ya e lo afford ni vai tau le ile faingata ye ila va ai ngola la te affording ai foi ai ngolo mana o mia ya ai le fa pela o le a vela tamaiti ai tu ele met tau fai ya o tulanga ile tulanga ile a foilea I mea onga fa o manga o toninga me fa pena to ta pena ile to fo ia onga ia tasile nafso soni tele lava afeta la le ta pena le tatua ole a lava le ta vale lo e fa tawa o a for promotions o fa ile va enga tai po tato referral mai fa pena ele a fia I lava le fainga me alu fa mo alu ma fa na e afeta la le wa o faina ele nei vai taua ele nei foia vai tai mi tonga onga se mat ma lo fa tai ma lo foi le fa so I lo fionga le alori ia wa sa le lava sa nonga o le tu sel ding tu sanga ma tu sanga o tu na ia tu fa ia si e uti foi le lo le fa so ele tu langa tu se le ni ma lo le fa so a tu no le ole tu te wola mai mu se le nisi foi o ma tu le fa fonga mai le ni vai ngola o li la wa po le fa so Painga lava se manu pe lava fa funga yai ele oto yai ni atato fainga sponsors mai fa pena o tu sa o lava le tato so soni ie o lo fa nga ina tato nanga ai leila se so soni pitu siliona ta ua pe lava no ta ua nafi matamata mai lava foi I tamaiti nafi ma fa tu pulanguna I poima ile I mai taimi o la iti se fa na ya deu fai ni whanau lewa ai ala tau ia matau muli e foi ia ai o peo le mele ta fai e o le tuanga wa onga e whapitoa lava le aso e ave iaso malo lo ale o represent o le Snow Planet o fea lava anga iai e o lava fata fota mai tipe languna na se manuputo e whangu mai anafi ia o le tūlanga nai pi o ne iei le ni vai tau ia pe la vo na ua sao le teknolosi fa ni o le po ua vave ina tātou I loa ia winga o le tau le rumana ia o le mea la lea so se teimi ai mawai so wa vanoa o lai la ia alu e matoa I ave le le whana ua whaanta whau ave mo moe me ia le ini tongi ia o ne a whelo le tautua le timbana maila ua wheta la malau tāwale pu lea lea oe ia po fele mena la e anga ia ave ia nei fana e fa anta fa wa uma ko foi lo vayas ia tanto pepese lo foi le pese foi le lo manto le fie ma lo manto fa no el fa ngol tu sanga nga fu e lu e se tele ia mais foi ia la talainga I se watu ia ma so walo foi ia o fua na ole ata mayo tina ia eu foi ele sunga al manu malo ya papalo io volati po poto ne fa fide mo wifi no mata mai malo le fai malo le talsi malo foi le pa malo si inga luenga pela na le sunga le o ta vai le tai ele ai lava sau te unga olo siliatu ile luma nai o alo mawhanau o le tupe o lo e whaalua I alo mawhanau e te le tau mai taua ia o le taimi fo le luma nai ia e toi maua uma mai lava le nā te unga tupe e ala lea ile onga le leo lau whanau ia ma tu lau lava ia ka te le whatonua ali se o mali ia ai tu langa lava e tauna sila iai mua alo mawhanau ta ole le lava io ole da ole ni ves ya wa intela no ni I mantua mai se tu e ule ulu foi le mfa pe mai o le makwa kaunga a fisini e tofia mai ia nga ko lua o tantola o ile muli fa mai foi le ta ia ole halu anto ia ole malos fa missing si fa le system ai avele na tu pe fa ta fa o ile fana ole ma el na tasi o tatou ia Pacifica. Fia walo e to fitu.
palu lo tolua o ka mai kike koe mal tolua ai a po ia onga lo fa onga ai o me fai o le ekalesia ala vai ma fai ona la tu fa tino ina e ai a po lai au saina mal au pa langi ma vai pena tasi lua ta maiti ia ai e ta pena mai la tu fa mai e tonga tale a male ma au ta tu sa mo ma ta tu pasifika ia na lo lava e fa pia o matua uma ia ai o le majority lava ta tu trata pasifika lo fa mo lava alo fa na me te lava o nga se ma sa o le lava ia o le tulanga na awa a manuia le fa na ia o ina o fuana o lo tautinga o le matua awa a manuia fo ila le fa na si ua ma fo ila o venga o e te pole le tulanga fo le wai le maule fa pe mai a matua ni le ulai tie mawala ko kupe mo ko ia e ka wango e fo i me tawile lo fo ile lo fa nga langa na ia e tawile li e tele tawia a fai lava wa malanga lo walo ia to e savali mai ai tu di te aso tu langa na ia wa ele se lava upu ia vai matua o lo fa penana na fifi e po e tau po ina tau si matua ma vai na fa pena ia au ia po tatou malanga mai sa mo i lol moli moli me makanga lo fa ngai si lo makola fa ina ka mai ki fa pena nga me sa mo ole tu langa nai pe ole yin tan tu no le yin tu ia wai ale fa i listing mi ba vi fo tu ngai me de mai oi e nga se fulu lima se fulu wongo fa mai ole mele o lo te fina nga loa u ye fa au tinga ngalo ka miki ia le ia fa mai ka ngo u fa le lima fa sa fa ilalo matua ia vi le upu male tal wai matuani le ma fa ina ngalo ia dia ia o fo i sa midi ia mo songa midi o le kula fongo ngi ia ko o le makwa mafia o le malo sul tu la fon te wa fa ina tu se matua ia ma lo mo fa so le ni va ngola o te lo le makwa io o le o matua manino ia le sunga ia rose ia wa fo le tausinga o le fo o le fana vai mo mua lava e le tateri se si vaenga o le tulanga le pena ta ua le mili fana te masalo o le tangata pitu si lava na laki o le lo kainga le pasi na ola maya uia o le sasa no ola maya sa e o mai foi la fana le foi la o le taimi de o faia tatu grandchildren le la o watu fatunga sana pa ese o ko kenya sana pa oi ai ba ai de fadi di ile fai mai oi na fasi ma ko e mai sana fasi ya o pena ngi me fa penga le upuanga sana fasi e sa o le leia sa fasi ai fai tatu fa na o san fasi tatu le vo fi fa na le ko fa to no sanga e fasi va o le tulanga na o le ele fa pea o le sasa ia savalima ma o le mo sasa o le alofa ai ese fu la fa fa na ai si o isi tautala lava fa ila to wala fa na lava le me au nga ia te oi ia la fu le me o lo fa iona o na nga mo e malau fa na yo le me na tau ne fai ai a fi ai lava le alo fa me uma au ne i tato a pa pe te sasa malele alofa e pa pe na fo ina langona le alofa lo wan ai sasa male alofa e langona lava lo walo le alofa lo e fatino nai ai don fasila to na fasipole fasil ko fan mai ye wa kaunga loka o ali se man ia ole a wi ile to nga from telanga fu ile le sasa wa ia ai ole sasa la nai a veltum titil falma le ila o te le ala fa le tono lo ma fo fa ile na me esa kala a tia ale le anga le ulu le anga lo rongo misi voilà orka ya sa mo le tunu pele ia o ia ma ua e ma tele fatonu ia ma tele ia o su o tanonga o isia so suanga o isia so ia tonu ia nga foi se ma ua fang tau mit foi tonga wa onga ele tatu ofisa ile palu Ekenset Avenue le tau lusul mal Ekenset Avenue le tau
e te maua i le tātou tautua a le chimana. Lua fitu o wha o lua fitu le tātou telefoni, e lo vano wha lau iloa, tele lia tātou pabitoa, tātou tāwale fau, e nei tātou lotoa, lua fitu o wha o lua fitu, po le o pan se lau chimana numero tasi le tātou telefoni val au pua, pa iai le tātou tai nei o tau, pai ngalwena i lau lava ngana wha soa, so e whina ngalo ai, whaftai tele, whaftai lau sunga, na whtalainga mole, ava no fo nei o li sa mo le tu pele la fo te tala la fo sa talanga o pa papa pele tau tamali fo nei tu la ma tu te matua tu ina wa poto la vale tau tai te le tu yama nuia tele la vale nei aso fa so fo ya sei fo ma ia manuia o le rau fa fonga le tanto tu o le tu le fionga le lo ia ngal mana tai ngal mana ma le fale ja vale le ji mana o le dawe i ma le afeta la na o le mea lofa ia mo whanau i le tukwanga mi se lau sa pae o le whanau o nei whamei le a fia antuai ia ma isi promotion o lo whanga solo te mirei a fia on ina Lus Fulvalu Atkinson Avenue i o Tahuhu a wale sa i ringalo sa sa mo oe ia ma lo a inga toe lima ma lafa miru John Dalo le tasi tala i vai whanua ma ia se uli umlau leifi Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whāpitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whātalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma fai fo'i ona latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Radio Samoa. Sofa malu Yesu Keriso na Nazareta te whatalofa tua i lau whatsausanga wa fo i tātou porkalame mono na whapoponga o le luitau mo oe. Ke ne selo na mtau mo mo whai pulua so malfitu e fia whaitawina whapea
Na whaia le tua le tangata i lona whatusa. O le whatusa o le tua na ia whaia ai o ia. O i la ua o le tane pa le whawhine. O le whamarosi mo e po se utau mo tātou. Ia e whata i tai i mea na whaia e le tua a wa o lona whatusa na whaia i tātou. E sia kau ki whamangu i so o i mea ngi os whangau. Why do we celebrate the birth of our children? E sia kau whamangu kua. A tonu pe te reri mafuanga i risi taimi. Au stasi le vaenga e mai tauina. E mafua i ona tātou whamuna tuina i aso whanau. O whanau a tātou whanau. Ina ia whapei a tātou whanau o i tātou. O mea no tātou maua ina, maleanga vaa o tātou iai, o le to mai, ia manitau i vinga o tātou ausia. Tātou mana o i o ia tātou whanau. Le ala tātou te whamuna tuina i le ngata o le alofa o le tua ia i lātou. Ai pi fori ngā tātou te mana na o voirili. Ia i loa fo i lātou, ia le soifuanga on tātou ola mai ai. Whapena fo i la le nganga le peo nei whafonga i ai. Whameina whaia oe mau i le whatu so le tua. Le upu le whapretani o creativity. Ngā osi mea, ma foa mea, ma whauni mea, e ma whaiai o nā atangia maini mea le lei. E whauna avea o e mau nei aso o si tangata te fōfō ina ni mea le lei. Ai maisi o le while e mu, o le oli, o le ono sai, o le loto whamangalo, ma le loto maurano. E ma whaina e amata mea i nā vaenga le lei o le olang. A wā le image ngā o le atua, o le winga nā o le atua, e te tau ona soifua ma o la i tātou. Ia on whamaro tila nā mo o le leas. Ia avea i tātou, ma whateita inga o fōringa wa aia o le atua i o tātou olang. Whamuria le atua i whiau mtiute o whianga i le leas. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mao tu tua for the more ia fa talo fa tu I le nei fo I tu la le uli fa fong me le tunu fa fong mai ia ta tu tala ma tal tu mo fa te ia sa mo I mo yang fa sanga fa ia o fa ulu le manu sa mo to I tiki la vali to quato so ringa tu la fo no uma I le ino I New Zealand fa o Sofia o no le lanu le tangata I ta longa o le ta alo ai lani o no ma se lofa ta fa te ia I le Black Ferns ia fa fong mai ia il fali wina on itala. O le mata upo le whaia o ngā whaurulu o le manu sa mo I mōri anga whaasanga I a te ein so tula pono ni ami o ngā whaungari. O whate ia ele tunu, e beona whaali e se sui so upo mo le official tamaitai pāremia, e leo mana o e whailo o ia. Sa ia longo le leitoni sila Pasifika, o se matua I whate ingo le tunu. O mase mahoni swauka o mōri eina ne ein so tula pono mātu ia. E au fia ima le whaia o ni whiusua inga whaungari, Whaasori tula fono. Tau mwhaia whaia se ngā yo ingo rea ia ina I whiusua inga whaungali. Whaatinonga o ni ami o ngā whaungali, mase tupulanga I laro se furon tu sanga. Whaolima I ni ami o ngā mātanga, mare whaolima masani. O lea kapteni mo mōre mansa mo sa ta alo laka pifa professor ni sila nei. Ta whiriwhiria mwhaia o ngā whaurulu o le awale tunu, ia mati o le tau sanga nei. Sa whamaunia ia leo, e tō luaila was da whaato ai mōri anga whaasanga ia masi. O lea tō lua, e yeso tanga whale ainga maia. O lea tō tūla ilu mor whamasnoa le whapau November. Ai o le suia le leitio ni sila Pasifika, male leitio sa mo au tanga vaia tipi au tanga vaia, tai whalia. O au walam so ta inga lau tele sa mo, ua matua ingu ngula vali ni mta upu. Se whailo le tunu, ua whaate ia. O le teminei, o lo ngu ia le lakapi sa mo, e le tūlanga tauri ngā ruenga whaia o ngā mase, o se whaia o ngā, o le man sa moa. Tala noa ina ile lakapi, wa tu ina tu nei ile lakapi union New Zealand is the fala vala vele sa tu ia ile sa waina o se lo fali ile o leo. O se ata video I lungo o wala o se ta inga lau tele sa fa ilo ai ile lau fali o tu le lalo e tamata alo de mai ai o le ta alonga le malaya le au rede pak. E mangere o kila ni sauti e fa unga vaso.
O le talonga le vaola o le kapia lau li ma le awari United Brothers i le kamarisanga le uni la kapia Samoa o kilani sa tupu mai ai le vevesi. Es famtalanga sa famatuina sa fari aero visitini le uni la kapia o kilani Gerard Bear. O lona popolenga mo musa iai o le ola manuia ma le ola maloloino le lofari a betai. O le asona nafi sa tu e fari ai le roto fia o na uto e taliu le lofari ila ne ngalu nga masani. O lo fari ai le ata ia le tu leia malo se o le lofari papalangi e se tama o le ola kapia lau li. Ina wa mai ona tawia le lofari se skoma o fuo se sala po le penalty try ma ili nai le fa ili ila mai ai o le talonga. Faria Bear, o le mata upo tui natu nei, ili mo leo leo. I lunga o walaf so tenga lau tele sa langa langa ai le tepamana te whaali o tangata Samoa. Wa whailo ai le ino ma te whaalu maina o no le whaalo lima. O se mata upo sa tele no ina le whionga ia puno mua Francis Ioane lana porkalama o le au auli le tio Samoa, i le au auli na nafi. Le sa whaari e lango no le tunu. E au whiai ma sa tasno manatu, le sa ia tuo iai. E leo se te mua le ua whaia ia rau la kapia lau ri i se tu ai ngoa mionga matanga. Ma tapa ai le iuni la kapia Samoa e whakea ese. Ma le tama sanga. E toi titi lama le tonu kwato so ni ngā tula whana umai le ino po le hate crime offenses. Sa ali patia ni sila atoa tenu mai le ruafe ma le ruspulu. Sa whao Sofia ina lea i le lanu o le tangata e iai. Ai po le tu ai ngō tupuanga o tangata nuu e iai. Po le race or ethnicity. E tu sai ma wha maumonga la tamai nei a leo. Sa fola sia e leo i le mai ngole ino soltu la fono. I le mai ai o lo spa ingo no fuanga te talo tangata musalemi kala istete ni rua vismariva. Wa wha manino ina ai o stori ngā tu la fono e wha o Sofia o no le wha longo reita. Ai po le wha ilunga tangata e wha vai i winga wha li o le tangata e anga i le lanu. Tapo inga i tu ai ngo tangata e o la mai ai. Le matua e ai ai po a fianga tu mau e a fia istangata. Ma ile asu mo ya anuari lo afe male spulu ile stos fulu union lo afe male fufa. E se fulu iva afe lima se lau bau smole iva stori ngā tu la pono ole ino tali putia ile leo. Ma ile a fainga o por fa afe lo se lau bau smole lima se tu la pono. Tu se le marfitu tol pasene. Sa fa o Sofia no le lanu o tangata. Ai pole tu ai ngo tu puanga o tangata sa afia ine sori ngā tu la fono. A e aperim sa rau onos putoru i la tau, sa afia sori tu la fono sa avai i tu ai ngō tangata se uswai pa ungari. Sexual orientation. Afe ma leon simaliva sori tu la fono sa afaya. E fa avai lungo tapu inga, ma tel tununga fare lotu. O fa maumonga muli nei, o fa iloi poi. O le luafe tau sa lau onos utasa sori tu la fono. Sa lipo tia li tau sanga la vale nei, e o mai la stos kuriuni. Sa fa o Sofia i le lanu, ai pole tu ai ngo tu puanga o tangata iai. E whai numera sa whamatuina i le New Zealand. I lalo le tu la fono whamtalangalo i o whai loai. O le vansu mali lupa sene o sori tu la fono o le ino. Sa whao Sofia le lanu, ai pole tu ai ngo tu puanga o tangata i o la maiai. Sa whai ai lunga o wala o ta ingalau tele. I le masino i ulai, luafe mali lufurfaa. O le tōtelo whaia o ngā ino whanga o ngā mate New Zealand ngā rurua ni whaia o ngā nao ni taimi i po le casual, ai po ni whaia o ngā sui relief teachers, o le awhitaia i nei ma le tele o te tongi e te pina e amto mai le so. Ua whaia le whai ngā le malo e tolopu i la tō mai tō la whono le tituso o te tongi maua po le pay parity, le ai amto whamaluina le so. O no whanga o ngā amata e maua vai ngā tupero tongi wha o popo ma le malo, a whaia maari lia i wha tusa te tongi o whaia o ngā qualify, e pe o whaia o ngā mata mā onga. O le ama whai nei o na lato te tongi ne te tongi mā o lalo i whaia o ngā sui whaia o ngā ave atu malo lo. O whaia o ngā ruru e nā ni taimi mi whaia o ngā sui, tā lato whalia le toni sila o nei sui ngā ole e fia tere ai. Ma o tilo nei e le toi ngā ruru e o ni whaia o ngā, se ngā yoinga. O le a sile toi o na leanga le tūlanga utu o lo whaia o ngā olo i nei. O riti sa la to falia, o re ngā lulue nao ni taimi ai pe ngā lulue ni whai anga sui. O tanga pe ngai mo i la tau. Ma toi wha o Sofia e fia i le ngā ruenga. A o le temi nei. O kompani e wha mawa po ina whai anga ngā lulue nao ni taimi. O mana nao ne e tipi le valuta la i le tu la o la tu tongi. O no ne suinga sa for flaina le masina umabai. Ai o yel wha moe ngo no whanga wa o ngā mata. O ne suinga o le wha o Sofia e whai anga ngā lulue nao ni taimi, e toi tali wa i ngā ruenga tū mau,
permanent. Ai o nisi sa whalia o tūlanga o ngā luenga inisio no whanga o ngā mata, e leo lava selele o iai. I whai numera na mata ngā luenga wa o ngā sa whaelo ai, e tisa mare lua, pe ona sa lau no whanga wa o ngā mata o maarilie, I tūlanga o le tutusa lea o te tongi. Ia taro tā longa wa whai ngoina ele au laka pia tama tai a alanyo se tase o lato aso pito siri o na lele i laka pia. Ele whātoi loina le Black Ferns and New Zealand last on enough I Vancouver, Kanata. O se tā longa o le a te wina I mana tina tunga o le au tā alo, whai a onga ma le au tā po ai a alani, o le telo ni tusanga. O le manu malo moni mai se tau se au sa tau wha tau maaina lea, o e alani e whātulanga ina fitu I le rolangi. Tā lato whātoi loina ni sila, ni champina rolangi, lus prima lus fitu, I le au auli na rafi, I le kamarasanga o laka pita I to smale lima le rolangi po le World 15. O le Black Ferns a sili ai le lusu fitu, lusu lua, ai to e se minuto de tā longa, ai skolo ai alani, ma ti tu sa le tai lusu fitu, ma wha moe ai alani le kiki le pou, I le laki, sa tau o le polo le tumtumo le pou ma o vai. Ai wa wha lia le pa ia o ngā ai alani Scott Bemand, wa leo se manu malo sa ia I sona le lei, ai o le ai Italia, ma le fia. O le whatoa whatolu ia I leo ta alo ni au lua. O le ata alo la Black Ferns, o le ta alo le Black Ferns a ia I le tūlanga mau lalo le lei, pe a fuatu ia I le tūlanga le lei o teini o lo fiflia. Ai o reisi ta alo ngā ni sino le alepa I ngofiatu. Wa o le ata alo nei ma le awalo numero tasi le rolangi le teminei, le rosa mumua engilani I le asu sa nei. O le alo sa moa ta alo soka ni sila Bill tui loma, o le au pia nei le awale o waita ni sino o fiflia, o ana ta alonga whawa malo I le masina nei. O tui loma sa ta alo I ta alonga ma Amerika, Mexico le masina toluai, o su tūlanga I Storm Rue. Ai o leisi alo sa moa ia Marcus Stamanek, o au pia I o white, e beora whaailoa I le whaia onga Darren Paisley I le so. O Stamanek e ta alo le kalapo le Olympiacos I Greece, o lo loniatu e le kalapo le Nottingham Forest I Engilani I teminei. O ia ta alonga whawa malo le amatanga leo le whato sina o white, o le qualify ai le tamarasanga o le ipore lolangi le stokka le FIFA World Cup, o le wafe ma le rukurono. O se tātele le kalapuliki le Melbourne Storms au sauni atu mo le suenga champino le tamarasanga riki le NRL, I le pou le Kiwis Nelson Asta Fasta le Mona, o le ema whaine ona ta alo no le Fasta langa I le ta alo. Sa wha mauni o le moni o le whātulanga nei tonu le pue maulunga whatamala, grade 3 careless high tackle, e le komito tula whono le NRL I le pōna pō. Sa ianu wha moe o le whastalanga le atu mamama I lalo, ina ia lui, ma ia lui tauinai, me morianga. Ai talu wai o stori tula whono muatu o le tau le luso le tausanga. Sa whetaia e mo le whawaianga sto le whastalai o le talo, pe a wawe tau tino le morianga, ai po le whastalanga I lima vai aku, pe a whai, e na te lui te wina e whaia ina. Ai sa wha mao ni e le lau le moni me whastala I lo mo le lima tālonga I le tāloi. E au whiai ma tālonga le kiwis ani sila mo le tāmarisanga at Pasifika. La whai loa e aso whastala mona lona le pia I le whaiunga a ena te talia a wasa whea le iloilonga. O le Storm o le ata alu ma le Penrith Panthers I le joanga champina le NRL I le aso sa I Sydney. Whaingo ni vai aso. Tala nau ne yaso mrira tapo inga la tunu mōre le to sa mō te anga le leile I stelesi, ma tausi le file mō soi foia. Tasi limo I votu, amo. My soul, would you love me
together forever, my island girl. I just wanna show you love, 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 love. Let's say see love for when I girl. It take me uma when I girl. You make my heart sweat, you make my body sweat, and I want you to be my one and only baby girl. I think of you time after time, and can get you off my mind, my baby. Yeah. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name will be ever I. You will let me know, say I. Oh, take up my pride. Yeah, it's a name. If I love my so I love fine. Oh, so I love fine. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name will be ever I. You will let me know, say I. Oh, take up my pride. Yeah, it's a name. If I love my so I love fine. Oh, so I love fine. Sufomani o le o Small Man o le Pacific Love Band ma le pese ua whaingoina mo o ngā nā e vavai an tui whau tātou polokalap ne whanga solo I le tutua le Radio Samoa tasi lima I vatolo a mo le ni fo I vaenga o le a wauli o la was for lima minute o te ane le tulai tasi whau tātou le sunga ia se uli mo a tātou talapi o na e whafonga tu iei a whaina e misia o te pole tu em whaiona e whafonga I le tulai lua I le wauli o le so. La so mo ne o le masino ki topa telefo ini si o tula fono ia na whaia I swinga o le e wha malosia amatantu I le so mo ne o le masina o ki topa. E peila o na iei ia o nisine o vaenga mo lo si la fia mo le teimine e le to e maua fua ni tantu siaki fo I lele o le COVID ia po ni COVID test. Ia ia po aka ko me vui ka o rat test man tu vui tamana le na tu fai le Jamie o COVID ya le na matua I te le mano no I le mau pusa e fai tanto test ya o le Jamie la le a fai o e langona wa e tawa fia I le COVID ya ia po le furufo I le ko ia se menta o se fai fua ia wa fai la versiaki e lunga ole se leni e ile fuala e fiso soani le ngase o le kanisa o le fuala au le ua whaingoina o le ki truda o le fuala au le da o le ua whailo mai le mutanga alwenga o le soifua maloloina o lona o ngā e fiso soani e whai TTI ia le so solo o isi tu ai ngā kanisa ma ia tau wha umi ai le soifua I lantou o lea o loa afiai I nai nei kanisa. Ia, mai o le tala I le mata upule. Whamai, o le fuala au le whai ia sitau mata. Ia, mai o le tele o ngase o le kanisa o lo o lantou whaungaina. E whaungaina e a le tolu, ia pe ta iono vaiaso lona whaungaina. A o le tala fia lalena. Ia mo tātou ia e a afiai le ngase le o le triple negative breast cancer. Ia o le head and neck cancer, colorectal cancer, o le bladder cancer, ia ma le Hodgkin lymphoma. O I tuai ngā kanisa lalda, o le au ngā I eile fuala au lea, e le se kiua. O lono winga, e le wha pe fui lele o le a ave isi a ile kanisa ma oe. Peitai, o le wha mai I e wha le muwai, ia le sosolo, o ia I tuai ngā kanisa, e le ngantai lea, ia e ono wha umi ia le tātou mafutanga manai nei tangata ua afiai I le fo I kanesa ia antonu ia o le tupe halua o ngale mo I tātou nei New Zealand o le isi vai o le mea o le continuous glucose monitors po le GCM ia ma tātou pamu foi lele o le insulin ia o le foi o le wha tupe ina lea ele malo ia malo fa pe mai e o antu I le luas fulu afe mo no tupu tanganta
O le fa pele o na so so yai ia le fo I swinga a mantantu ile so o le tasini yo mta o te loai te le ai na afia fo tan to ye malolos le fena o ta o se fa so le I leva te le atu o le mele ta o le paka sisi ma le paka mautino I lunga o le ka paka mo ilanto e yai ia mo nga singa se tu mau le tino anto ai ma le mafofa o le la o te fia e fa ilo antu ia te o le riva ingo le au o le aso a e koe kaua kuskanga ka o ngai le isa ka fo ile le o tu ilu mo lanta vale anai paka ilu ngor ka paka ale au ale au vainga le ta o le disability or disable tango loe e vili ale le council yo o le tau le ma sanio na mo ai le sala se lau li masuntala o le aso o le mantoa I o fia e whailo atu o si tia ne ilunga I le ono se lau tala o lona wing mai se lau lima se fultala ma kua maanga I al si tanga le wing se fitu se lau lima se fulu tala yo e le se me ka se paka se yi no fo mo ma fo tu ye e le se paka se le mele mo le mele ka mo le paka mo le mautino o nai te le o a fia I le vaenga lea o nei le isa disability parking card. A o ngai whaia I lunga o lo oe loko mari. Lo oe a loto whaitalia. Ai a whaifo e a fia o I ngā senga se ia tū mau o le tino ma le mawhauwhau. Ai le isa card. E maua fo I lau sala. Me oe. Nanga ka uon ta tūstai. I le tū la fono. A whaiwa expire lau card. Wha a fau lau card. E le ma feo na e alwa tu e fina wei I le mata upule. Wa le sidianga o feo ye lau ka. Tau na wha ali lau ka. Ai le ma faifo. A feo le o e ngai o ngare ka. A wei kia rufo marka. Yoi. A feo le mwhenga e kamo e kongo whala olo. A wei kia rufo marka ra ko ingam le no maku. O le bia ngai ka o le ona le anga. Tu upe le ka. Te I vanga na ua puai level tanga tau le tu ai ngolo o. Mau e ngā singa se tu mau le tino. Ia na futua e anula I le mawhaongarka. E le whapea o ngai sawa mai lau tu mua I tau iau tamata mai vai le malos. E alua kua marau paka o I marau kat, marau ka avale paka I runga inga. E whawhila pea alua tu stoi ina voi le tau walun toto. E whawhila pea alua tu se lo matua o nai alu le wheelchair. A ngai paka I ngā lau ka avale au ka forwhaiko. La sau whaanta tau I. E ana whapea foi la o lau tina. Ia po lo ta male da la so longo na fa ya ko ifo a ve fi fa li so fi nga lo le mata pula bala mai tolu fitu tasi li mai tolu te lango ina pe e te ina ia le swinga le wa ye nei o tanto sala ia o le paka I lunga o paka ia o le disable Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. E tolu sula whetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whi soswani ai le tonga tau le suifuanga wa ye nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina ia so whaile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima Afrikau. Mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide Wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021 797912.
That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O le wa lus tolo minutu te neiling tu line tasi afe o le utama mai o le fasili. Te langolongo ina pete te ina le siti ilunga o le tau o le sala o le tangantai paka ilunga o le paka lea o le disable. Ale malo si anto to pele i fusana ka. O le si tanga le wa yai amatantu le so. Se lauli masfuru le sa yai. O le so le siti le fitu se lauli masfuru. Te langolongo ina pete ina o le alma fuanga. Talova. Lava se manu. Ja, so i fu manuia. After lava mole na afsidi fo ile ni o uri ia. Tai. Mo pe ko kalami. Ia ole tulanga le wa e tanga ye se man. Ia. Ole mpe ma wo pe o ngi de wa pa ma ko sa o dia. Ia, a mantai le so le si tanga fole. Na ke do ko o pia pia. Ia lo pia pia do pia pia ke ba. Lan ma fuanga. E tanga fo isa o mauai foi. I. Ile kulanga foi la le o le ka wa I solo ka avale siro makua po sko ina mai foi de ta muie. Então su se pak. Au so se paka. Ale ai malo al paka ka foi de I de paka ka mai a. Ia, ia. Pinga o nga ia ta nga foi. Ia eu fo de ka vai ko le ko mas ko ina me mau paka ia de paka foi. Aula tau malu nos. Isa kawa ngau se kai paka la pe. Ia, ma ni la. Le ke aura ia ko io mo bea ki I mo paka ia wai pe ko pe ngai ki ia mo paka. Io. Ia ko balu. Malo, va tek mo wale en tulo fin ngalo fali. Va tek talova. Talova lua, ia, talova listo to. Malo sai fua. Ia, langi e mama. Ia, maro faftai mo leva noa. Ia kia o lava ia se mangu wa owa milionga pasenge lo wa ile mga kulea. Onga o ke ia ile kulea ele o se kanka akoa. Ia. O mako o mala o ke kiva faila o whakangwai I Fair I Henderson Beckens. E ele kangaka ele o se kangaka ele vele mako I kupa ai la kule sport car paka mako ai mamau yore ka paka male me alwa I kukonga peke se Henderson ela ngonga ila lo fa ngongo ile kule a waseki se la opis pa sengele le kaule pare chas le wa chas ai kangaka fa pe ele alo pai kanga kaile ako. Malo fa tai. Pole avangoa. Ia lele. Ia le da. Tu tasil tanto over. Talova. Ja, talova. Ja. Suma por opción fo se manu. So ifu manuia. Ma ngai ale mata opo e tu mai foi lunga. Ya la opo no foi tato ala doni. Tu la re ya uti. O te togu o e lua neo te fia tarangoa tuai. O te nangorango inga tu na ore. O le sitia? Ai, e le sitia o tongi o le pasalo o le. Le sala? Ia. Tare patai lunga. Ai longa ona i le tūlanga o inga le o le na o pasi. Ia. Le fa fea la le tūlanga fo inga le i le tūlanga le level po. O te inga le level po. O te inga la o le kei makle I fia foi I manukau le 24 hour. Mali. O ngale o te loanga wa mo moe umatangata disable po tangata mama si tu lo lava ma Mali. Lo lava la ngutu mo le afini tu la. Ia. O watu fola ngale tangata wa tumu ka paka fo ngale ai o le ava noale ya fo ile disable po ta paka tangata ma. Ia. La color tangata fo la le paka yai. O le tau sa o tu no la vie fo ma. Ia. Pro to ya wa paka I nga tema. Ia, ele winga la tala. La ngolo wa luanga wa le ia se si fo ngale wa
E toi whenua. Kanga tama i wo toi whewa i nā teimi wo moi. Ia. Ngofo po ni maota po te tu lau lawa. Ko tu langalanga le la toi la whawsi. Ia. Whawhela tu langa whawke na, ko tau te langalanga inga le pili. Ai pe whawhela tu langa whawke na ua hunane ua momoe tangata, wa mai po tangata, pese eipo. Ai tala kono kai ia whao ngāta paka ho inga le tinga kaimi. E ngā le whai saka whakau ngā i se whare fo i tanga 24 hour. Ko tu langalanga le tau Maua la mea. sa u whawhisiri. Ia. Tu langa whake ngā. Ia. Ko tau te leo te mio te alu inga le po se meo te fulu, po te sfutas. La tau lata sulu. E whailo whakau te mia una o ngā ole. Ko ka paka fo inga le ia au ke laku ia. E la e fula ka paka. Ia e ngā ngā ora ka paka te pōla kura au ia. O lau vesili la pe luas fulu whai tū la o whaasala pēr tangata i lunga ka paka lea le au ngasi lelei. O lea au te fia tali atu i lau tama i whasilo. Alanga ni te ua se lau tali. Ia ona le sa o ila ia leo lau whaafsili. E se le tāu o le whaafsili. Le lau ua lue sui. Mawani. Ia muto e vantu le tali o le whaafsili. E wha te tele mo le whaafsili. E se le tāua. Ia o le avaku a mai. E maua le kako ai. Ai a tonu masano po o le ivas 4%. O le to tele o tanganta le wha alia o lantou whiringalo fo i lunga o pengata wha i langi i le suinga lea. E maise le wai lantou o le maua i ngase. Ngase i tumba o le tino ma le bawhauwha. Matua i fia lava. Ia ona o le la si tia lunga le whaasalanga. Ina ia. Ave sa o i le amanoa. E whaonga i la tuia nā leina fausi e wha tō. Ia tāntu ka paka ia e salamani i o le fasili e peon tu ina mai. Au e te pot nela o le sui po le ale tani. O na avantua i la i le pe amaone. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I fwoi tātou atunu mai le tātou polkalame o le areto le ola ia mo oi le aso le nei ma lol soifua manuia le tātou taunu le tātou atunu ia lo ma whai ona maua mai le tātou polkalame le nei. O le salamu e tōru furwhār whai upe fitu e whapea e tōla wapi le angelu a Iova e si o mia ai o e matatau ia te ia e la mea I fwoi o ia te ila tau. O le upu mo le aso le nei e ese mai fo I tātou polkalame masani o le whaupunga whapea o le ngaluenga a ngelu. E tele na pasiloa I le tātou wa ai e mai se tātou ta ua o whanau o le tua po e whatutua I le tua ona o Yesu. E tele na pasiloa I le tātou wa ai ia le ngaluenga po le ministry a ngelu I le lalolangi le nei. Ai ai wa ai le tu spaia e ova ma le tolu se lau mono tupu taimi e iai fuai tau, e tolu se lau mono tupu fuai tau, o loo ta uai ia angelu le lei po angelu le malama le tua, malatu ngaluenga e whaia. Ai awe aile iai, e lua upu e ta uso, ile upu le whamai, they are many and mighty. Upu e ta ua, e mano ma mano I latou, ko e malo losi I latou, o upu whamatala I e lua, e whamatala I menge o angelu. Angelu ia ngalu due mo tātou, e to atele I latou, to e malo losi I latou. Albem kau kia la, ai wa ai tu spa ia, e winga kele ma malo losi angelu le tua, ai kelo e mongi e malo losi angelu. Ai tasi le angelu, e fa o ngai le tua il kele o kaimi, e fiso so angi e te oi, ai fo ila tal, e tasi le angelu, ma au winga mai le tua, kapungi nguko leonga. Mangkuina utongi ya Danielu le lua o leona, fai mai.
ua auina mai tala le tanielu auinga mai le tua lana angelu kasi la angelu ua ia tapuni ngutu o leona e kele leonga kasi la angelu nga fai ngaluenga vai e malolosi kele angelu le ngata ilea tasi le angelu nga auinga mai le tua ua la vea ia Peteru falpuipu ke lo foi merenga moe Peteru vai wanga sasa tangata ku herota falpuipu ilona manatu a o taya fasioki lo Peteru ai ke wa loka Peteru e loka falpuipu o mea e lua e leo leonga o mea fai ko o mea fika ia a fai mai lai moe Peteru ai sau foi le angel o tale tu Peteru o fai ia tu luka fai lo of mun pai ia muli foi e Peteru fa pepe ke se miki ke o ku mengai fai ko o mea matala fai to o mea la ia fit ko e kau ku lesi le Kate e fa fo se ka kala fai ko e ele se singa kala ale angeru le mo ina wo o fa ko a mau mangaku peke so le ele se me pepelo le mele ele se miki me ngai ole angelu le li na a wina mai Efesos ani yet ia ke bangku felis talal fenga tuai ile ngaluenga angelu ile itu singa tupu lual tupu il tala ya Elsaia balan au ngo ya kias au ya ila ole no unga ngo totana ai mai wa ke ia kamalo kias wali ole fale ele au tau suria e o mai pingile perfecta makias ya lo tamale o kias fai mai tala tama au na le tuai ya le me afaya ya mo fe fica ko kele wo mai mapelu ma yang ke ia au na le tua Elsaia fai mai tala Elsaia le tua se ia tala matal nei tama ke lo lan me tala lo le tua na mata fale nga ki lo ku kiasi avoi itua ku fica nge kele suria olo stand by mai ai kariotafi ele un fica kariotafi anget la sa ungi nga fai ko Elsaia me fai pingiro ilo la e makua makaukia le to tele le mano angelu malolosi o ngai ke lo iloa la tu ngaluenga le fai ke lo le upu mo le aso nei te ngata fatu tua le tua a fai te tala le tua o bata fa le nganga moni lava le taimi ngai e mafai ona eva aya le tele angelu lai pui la fa na ulai o le onga le ke pole ai ke kakalo mo la fa na ai lai o le onga ola ye angelu lai pui ake mafai fo onga eva aya ia angelu ole so swangi te oile kele o kaimi I mea ke anga iai pui oi mai fala velave mai tele ave ka vale fa kamala ma ave ka vale o ngai dunga lele ka uma kifa mai te oi ni fala velave te taunga e ui ai pe ke ui ai fo aulo iai le angelu le tua e la vea i te oi al good news mo oi benefit mo tangata o kalia fa tanga ia ke viso Yesu el tu singa e peru lo na mata upo el tu se e peru le sa fa tawina no po o lo fa pe mai a fai lo fa pe mai o angelu o nganga ia o au auna ilato wa awina mai ele tua e au auna ia te ilato o e ua maua leola no winga o angelu o au auna ilato wa au mai ele tua e au auna itangata wala to maua le faola tanga ia ke riso Yesu no winga a fai wa Yesu ilo wolanga o le fai to alea o le ngaluenga po le ministry a angelu ilo wolanga Efesos ani ilato ye watalia le faola tanga ia Yesu so kelolan me mana yemo a fai wa talia Yesu ilo wolanga wo le extra help le extra security o le Efesos angi a angelu e pui lo wolanga malo ainga ele o mafai na mau e tangata uma la ko kele o fatu tua ya Yesu le tua fa fitai le ministry angelu o le benefit wa matu maua ona o lau faola tanga ya vi ia lo swafa Yesu lau pui ngai ala angel amen.
So whakamali down le hallelujah worship team Yesu e sili o e tolu wan to le polkalame na e le lei e mo amin le polkalame o le arito le ola fa tayen tu le sunga fa finga ia pastor Rafael Copa mo le tatu polkalame le divainga o le woli o le anto mo si fa bo ponga i le temi masani i le aso anto e pe tatu olia i lona lofa ma lona ngale lei o le woto e sfulu o numeru ton tale o le tulai lua tale lua au dantu ia le fa mo ponga o tala i vai fadua langa Samoa pe o na fonga dantu le sunga ia se uli umlau leifi i le tulai tasi i le woli o le so ai mo le teimini o le la au dantu tanto wafo fa silanga ia ma fa alinga fo i woto mai no o fio anga fa la potonga marisi fo tanto ainga ai o talu se memma e ile sili ta ua le na sili ngia mai e stasi fo le malo le tantu tro o le fa so i le oli o le so pe ma fai ona paka seisi ya anto tolo na malo si i se ka paka i la anto uele anto tolo malo si o le tino ma le ba fo fa io te mia po le te o le sfruta si le po ma le fina ngalo e fa pe ya anto no la wa malo lo i la anto o le wa ma wala o le pipa ai awala talu se memma o malo fa silanga ona avantule o tali o tanto silinda Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa ta silima i vatolu amo se kia Radio Samoa ole lisi nei o tanto fa silanga le tonu mai lo fiso le Radio Samoa ya wala le longo puieli i lo topa ia malo o toma malo le o sai malo fo i le tauan tai e tute manga wenga le ngante leo foi va lo filima o lo o fi tai tunga ile pa ia malo le tanto tru le nei fo ia solua o le so mo o le nei masino o ke topa e pe o le tanto o lia e lona lofa malona le nei Palingo mo mai le team No Excuse Zumba. Tan lofa Samoa. Ma le tuale tanto Zumba ale team No Excuse ia so tofi e pe o le masiriai i le OMAC po le Otara Music Arts Center i le taulanga whaataua Otara i le afoleono i le fiafi. E le isa tutongi o le nei Zumba sumai tanto fia ma wha malo si tino whaatasi a wā lo soi fua mano no ina e maua le tanto team No Excuse i le tuantusi o le ono pa se lau a le enda crescent i Otara. Whaialing maua sau tusi o le wau filifili ma le songa ia whaafonga le mai a wane i ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le wau filifili e maua i le whaaropenga o Samoa i se sifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa ioi o le matai i le whainga o whaalawalawe pe o whaai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga pe sila whainga o Paolo o si i whaaloalo whaalanginga o e kaelesia e ma le tele o le ngangana o whaalolonga e fitu se fulu tala lona tau na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuwai ia sau lo minga monisi whaamtalanga wala au le lua o no lua tasi lima i watolu lua o no lua tasi lima i watolu pe tagayane i le shopradio.samoa.co.nz o le shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai sau oka whaafitai o le Indigenous Market o se market i whaapitomo tangata uma ma e avanoa mai maua le avanoa e whaalawi loa ai ma whaatau antu au oloa o loo ma whaalawi loa ai au nanga i le Indigenous Market po le market o le awhatautia lea e le Seed to Harvest Market e whaia i lea sotona i mua o masina te itasi i le tuantusina o le iwa ono Swanson Road i Henderson tainale le astona nei aso lima o kitopa i le tulai valu i le taiao se ia o i le sefululua i le mauli modisi whaamtalanga whaapsota iane i a Janet Tuitama i le emaili lea o le jtuitama@seedtoharvest.co.nz jtuitama@seedtoharvest.co.nz Indigenous Marketing o le marketi mo le langolanguina o pisi nisi ma o loa
whaatangata nu. Ai mai se o nanga ese. O le bantu wa nau ta inga ia soifua manuia tangata uma. Ma o le mafuanga le na o le amatou whaavanoa i na iso wa vanoa mo lea wha moe. Sumai tātou lango long su whaatasi i le Indigenous Maketi. O le Maketi mō tangata nuu wha whitai. Ma le tātou wha silasilanga mulimuli. O le lotu o tamaiti ia po mātou le whanau i le nāwai isfo. Whaauta o le whanau o le tofi mai le alii. O le mau mai le salamo i se lau se luas fulu ma le fitu au lona whai upu e tolu. E loto e umi se tein ia ae o i le aso whaabitoa o le whanau le lotu o tamaiti. Tamaiti whai a mama dad manua neitu o le aonga e pu e mai se video o lau tau loto po lau pese. O na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz o le dawa iei le linki lunga o le tātou upenga ta whai langi e lafo mai iei la video ia awanei o vantu ma le tolu minuti le umi. O le video i tele ana reactions i lunga o le Facebook o le a wha pelea o le maua le whai longa o te tala le tauwanga i le teimi le nei whaangata videos i le stofi o le vai asfo o le asa se fulu lea o ke tupa e whaangata ina leile i tula iwa i le tai au whai longa i le afal se fulu lua i le awauli o lea la vaso wha mole e na o videos at maiti taito atasi e talia o lana winga i le taito o lua i le taito o tolu taito o wha video taito atasi manui te lelea so sao tamaiti mo whanau uma sa mo e pei ona au da mailea e le ofisa ma le afo ma le tātou au whainga luenga a wala vale sao li antu lea mo lea sa pai o le whanau o di sirau tātou whalinga lau tau mai le ofisa o le radio sa mo le nei fo i vaengo lea wauti ma le tua le no whaia e avantu le tani o le fasili pe ma faina paka seisi e malosi i le ka paka le disabled ia i au whaingoina le fasili o le fasili mai le after hours ia ka u whasa mo le after hours o lo na winga tu inga temina o le tu neva o le po te o le se fulu tasi le po o le wa ia o le tani e se umale whantunga lea mai ia tofi wha o sofia o na watu le e ki anua lea ma oe e o mai ia wha vau lava o nai te anua ma le tali o le tātou silina. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Tōwhaka mali e nāla sungai ngā tauwhi whao Sofia le rivaingo leo mauli malapese i le tawhai wha. E na ua toi wha miru tun tala o le tūlai lua. Ia e tala lua toi au dātu tala mai a se uli umalau leifi. Malau atu ia ki se sola whai e te vise o fisa o Alosina Anti. Aluan tu ia staff tu se salu la wano spanki masimalo. O Rosetta Paka ia mautu malavali mautu me le rivaingo le awu ele tautua whaua wala siufongo Samoa mai au ki lani New Zealand Radio Samoa tasi lima Evan Tolu a mo ia whantalo whapitoa fo le rivaingo le awu i le mamalo le turo o lo o tau au fia i ngase tu mau o le tino anto ai mala mafau fau o le mafuta mai le tanto polokalame malo la vayante utole ono sai ia malo fo i le lava papali. Yo le anga le mea whaatinga unolo warwantu i le mea o lai te entaido iai. Ia po se no fuanga o lai whaapitoa mo oe. Ai e se raka kalai paka mai, a le mea pito sili aina le anga. O le tanganta lai paka ilan tāwale. E malo si anto tolon tin. O se mea pito sili na ana ule fia el mta upula nei. Ai ua maua le tali o le sili maua le awala paipa. Whai mai le Auckland Transport. O ilanto e mawhai o na paka i paka nei. Mo ilanto yimara onga whaputoa. I le Whaperitania, dedicated mobility parking spaces can only be used by vehicles displaying a mobility permit. Whaasa moa, na o tangata i ilanto pe mita. Mo ilanto ia e iai ia ngā sengasitu mau le tino ma le bāwha whau. E mawhai o na mau alanto pe mita. Ale isau pe mika is the no one parking for you. O nei paka e furi e le tongia. O nei ka paka, e le mawhai o na tau fia fo i sisi. E le mwhina elan tu i lunga, ai anu ka wale an ko ainga ka amiru mai lisi ku, e le mawhaina e whai ala na mea. Mobility permit holders can only park for the time restriction displayed on parking signage for these spaces. Alona wing, a whai o nefa mai le whatorunga, fo i lele i lunga lau papa na o le, a whai tu lai paka i nā lau ta wale. Na le pawana te mi mwhai ona e pakai. Na, o le fsili pe ona tu ina mai. Pe mawhai ona pakai tan tau ia e mano losi. I le wha upunga e wha pea o le after hours. O le tali file e mo, e le aise mea wha pe na. E o ia so mano lo, ua whai a wha pitoa ni ka patka mo ilan tau e le anto tole malo si le tino ma le whawhau wha. O lona winga wha maruru antu, su e se siam ka paka. Tu sa lava pe o tale se fulu lua, pe o tale tolu le vave au, e te halua e su e se siam ka paka, ma la o whaalo lava sa inia il pulenga o whemalanga inga au stila a au kilani. Furmo ia whaatalo whatu I le nei fo I tūlao le uli whaafonga mea le tunu whaafonga mai ia tātou tala maha tala tumoa whaate ia Samoa I mōlianga whaasanga I whaia o ngā whaurulu le manu Samoa toi titi lava le tōru kuato sori ngā tūlafona uma I le ino I New Zealand whao Sofia o no le lanu o le tangata I tā longa o le tā alo aia lani e unoma se lofa tā whaate ia I le Black Ferns ia whaafonga mai
i le whaaliwina o ne tala. O le mata upo le whaia o ngā whaurulu o le manu Samoa i mōri anga whaasanga i a te ein so tula pono ni ami o ngā whaungali. Wa whata ia ele tunu, e bea na whaalia e se sui so upo mo le official tamaitai pāremia, e leo mana o e whailo o ia. Sa ia longo ele le toni sila Pasifika, o se matua i whata ingo le tunu. O mase mahoni swauka ua mōri eina nei, so tula pono mātu ia. E au fia ima le whaio ni whiusua inga whaungali, whaaso le tula pono. Tau mwhaia whaia se ngā yo ingo rea ia ina i whiusua inga whaungali. Whaatinonga o ni ami o ngā whaungali, mase tupulanga i laro sfuru tu sanga. Whaolima i ni ami o ngā mātanga, mane whaolima masani. O lea kapteni mō mōne mani Samoa, sa ta alo laka piwha professor ni sila nei. Ta whiriwhiria mwhaia o ngā whaurulu o le awale tunu, ia mati o le tausanga nei. Ta whamaonia ia leo, e tōlua ila was da whātō ai mōri anga whāsanga ia mase. O lea tōlua, e yeso tanga whale ainga maia. O lea tōi tūla ilu mor whamasnoa le whā November. Ai o le sui o le tōni sila Pasifika, male le tō Samoa i Samoa, au tanga vaia, tipi au tanga vaia, tai whalia. O awalam so ta inga lau tele i Samoa, ua matua i ngu la vale nei mta upu. Se whailo le tunu, ua whaate ia. O le teminei, o lo ngu i le lakapi Samoa, le tūlanga taure ngā ruenga whaia o ngā mase, o se whaia o ngā, o le manu Samoa. Tala noa i le lakapi, o tu ina tu nei le lakapi Union in Sila, i se whaalawalawe le sa tua i aile sa waina, o se lau whali i leo leo. O se ata video i lungo o walau so ta inga lau tele sta whaelo ai le lau whali o tūle i lalo e tamata alo de mai ai o le tālonga le malaya le ao rere pak. E mangere au kila ni sauti e whaenga le vaso. O le tālonga le vau lau lakapia lau li ma le au le United Brothers i le tamarisanga le Union lakapia Samoa o kilani sa tupu mai ai le vevesi. E se whamtalanga sa whamatuina sa whari ai aro visistini le Union lakapia au kilani Gerard Bear. O lona popolenga mo musa iai, o le ola manuia, ma le ola maloloino le lofari, a betai. O le aso nafi sa tu e whaari ai le roto whiawhia, o na oto e te liu le lofari ila ne ngālua ngā masani. O lo whaari ai le ata, ia le tū leia malo se o le lofari papalangi e se tama o le aula kapia lau li. Ina wa mai o na tauia le lofari se skoma o fua o se sala po le penalty try, ma ili nai le wha ili, ila mai ai o le talonga. Wharia bea, o le mata upo tuina tu nei, ili mo leo leo. I lunga o wala so tenga lau tele sa langa ai le tamamanat whaali o tangata Samoa, wa whailo ai le ino man whaalu maina o no le whaalima. O se mata upo sa tele no ina le whionga ia whanamua Francis Ioane lana porkalamo le au auli le le tio Samoa, i le au auli na nafi. Le sa whaari e lango no le tunu. E au whiaima sa tasno manatu, le sa ia tuo iai, e leo se te mua le ua whaia ia rau lakapia lau li i se tu ai ngoa mionga mātanga, ma tapa ai le iuni lakapia Samoa e whakea ese, ma le tama sanga. E toi titi lama le tonu kwato sori ngā tula whana umai le ino po le hate crime offenses, sa li patia ni sila atoa tenu mai le ruafi ma le ruas fulu. Sa whao Sofia ina lea i le lanu o le tangata e iai, ai po le tu ai ngō tupuanga o tangata nuu e iai, po le race or ethnicity. E rusai ma wha maumaunga la tamai nei a leo leo. Sa fola sia e leo leo i le mai ngole ino soltu la pono. I le mai ai o lo spa ingo no fuanga te talo tangata musalemi kala istete ni ruavi smariva. Wa wha manino ina ai o sori ngā tu la pono e wha o Sofia o no le wha longo reita. Ai po le wha ilunga tangata e wha vai i winga wha li o le tangata e anga i le lanu. Ta po inga i tu ai ngo tangata e o lo mai ai. Le matua e ai ai po a fianga tu mau e a fia tangata. Mai le asu mo ia anuari lo afe male fulu, i le stores fulu union lo afe male fufa. E se fulu iva afe lima se lau bau se mole iva sori ngā tu la pono o le ino tali putia i leo leo. Mai le a whainga o le furfa afe lo se lau bau se mole lima se tu la pono, tu se le marfitu tol pasene, sa whao Sofia no le lanu o le tangata, ai po le itu ai ngotu puanga o le tangata sa afia, ine sori ngā tu la pono. A e ape rim sa lau onos putoru i la tau, sa afia sori tu la pono sa avai i tu ai ngō tangata se uswai pa ungari. Sexual orientation. Afe ma leon simaliva sori tu la pono sa afaya. E fa avai lungo tapu inga, ma te tununga fale lotu. O fa maunga muli nei, o fa iloi poi. O le lua afe tau sa lau onos utasa sori tu la pono. Sa li po tia li tau sanga le vale nei, e o mai le stos puriuni. Sa fa o Sofia i le lanu, ai po le tu ai ngō tupanga o tangata iai. E whai no mera sa wha matuina i le le tuani sila. I lalo le tu la whono wha mtalangalo i o whai loai.
O le bounce mali lo pasene o sori tu la fono o le ino. Sa pa o Sofia le lanu, ai pore tu ai ngo tu panga le tangata e o le mayai, sa whai ai lunga o wala o ta inga lau tele, i le masino i ulai, lu afe mali lu furfa. O le tō tela whai a o nga ino panga o ngā mate ni usida ngā lulu ni whai a o nga nao ni taimi, i pore casual, ai pore whai a o nga sui, relief teachers, o le aftaia i nei mali tele o te tongi e tupina e amto mai le so. Wa whaiara whai unga le malo e to lopu i la tō mai tō la whono le tutuso tongi maua po le pay parity, lea ama te whamaluina le so. Ono whuanga o ngā amata e maua vai ngā tupero tongi wha o popo ma le malo, a whai e maari lea i wha tutuso te tongi o whai a o ngā qualify, e pe o whai a o ngā amata ma o ngā. O le ama whai nei o na la tō tongi ne tongi maua lalo i whai a o ngā sui whai a o ngā ave atu malo lo. O whai a o ngā lulu e nā ni taimi whai a o ngā sui. Ta la to falia le toni sila o nei suinga o le fi tele ai ma o telo nei e le to nga lu o ni faya onga singa yoinga o le asile to yo na le anga le tulanga utu lo faya onga o lo ye nei o riti sala to falia o le nga lu e na ni taimi e pe nga lu o ni faya nga sui o ta pe nga mo ila to ma to e fa o Sofia e fi i le nga wenga a le temi nei o company e pa ma po ina faya onga nga lu e na ni taimi o mana na o ne tipi le valu tala ile tu la o la tu tongi o no ne swinga sa for plane na masina o babai ai o ye fa mo ngo no fanga wa o nga mata o ni swinga o la fa o Sofia fa ya o nga lue na o ni taimi e toi tali wa inga lu nga tu mau po permanent ai o ni sa fa lia o tu la nga lu nga inisto no fanga wa o nga mata e le o lava selele o yai e foi numera matanga lu nga wa o nga sa fa ilo ai e tisa male lua, e ono se lau no whanga wa o ngā mata o maari lie, i tūlanga o le tusa lea o te tongi. Ia tāro tā longa wa whai ngoina e le au laka pia te mātai a alani o se tase o lato aso pito sili o na le le laka pi, e le whātoi le loina le Black Ferns a New Zealand la sona nafi Vancouver, Kanata. O se tā longa o le a te wina i mana tina tunga o le au tā alo, whai a onga ma le au tā po ai a alani, o le telo ni tusanga. O le manu malo moni mai se tau se au sa tau fa tau vaina lea o e lani e fatulanga ina fitu i le rolangi ta la to fato i le roina ni sila i champino rolangi lu sprima lu fitu i le au uli na rafi i le tamarsanga o le kapita i to smale lima le rolangi po le World 15 o le Black Ferns a sili ai le lusu fitu lusu lua ai to e se minuto de ta longa ai skolo ai lani mo ti tu sa le tai lusu fitu ma fa mo e alani le kiki le pou i le laki sa tau le polo le tumtumo le pou ma o vai ai wa fa lia pa ya o nga alani Scott Bemand wa leo se manu malo sa ya iso na le lei ai o ai Italia ma le fia o le fato a fatolu ya i leo ta aloni o lua o le ata alo la Black Ferns o le ta alo le Black Ferns ya i tulanga ma o lalo le lei pe a fua tu ya i tulanga le lei o te o fia ai o le se talo nga ni sino le ale pa ngo fiatu wa le ata alo nei ma le alo numero tasi de rolangi le teminei le rosa mumu englani le asa nei o le alo sa mo ta alo stoka ni sila pel tu lopma o le au pia nei le alo o white ni silo fifia o ana ta alo nga fa malo i le masina nei o tu lopma sa ta alo ita alo nga America Mexico le masina tolwai o su tulanga yestom ru ai o le si alo sa mo ya Marcus Dominic wa au pia o white e vera fai loa i le whaia onga Darren Paisley i le so. O Stamanak e te alo le kalapo le Olympiacos e Greece, o lo loni atu e le kalapo le Nottingham Forest i Engilani i le teminei. O ia te alo nga whaavao malo le amatanga le o le whaatou sina le o white, o le qualify ai le tamarasanga o le ipo le rolangi le stoka le FIFA World Cup, o le wafe maliru wono. O se tātele le kalapuliki le Melbourne Storms au sauni atu mo le suenga champino le tamarasanga riki le NRL i le pou le Kiwis Nelson asa fasta le mona o le ema whaineo na taalo no le fasta langa i le taalo ta wha mauni le moni o le whatulanga na tonu le pu e maulunga whatamala grade 3 careless high tackle e le komito tula fono le NRL i le pou na pou ta ianu wha moe meo le fasta langa le atu mamama i lalo ina ia lui ma ia lui tauinai me morianga ai talu wai o stori tula fono mo moatu le tau le luso le tasanga ta fitaia e mo fava ya sto fastalai o le talo pe ava ve tau tino le morianga ai por fastalanga i liba vai asu pe afai e na te lui te wina e fai ina
ai sa fa mau ni ele lo le moni fa sta la lo mo le lima ta lo ngai le ta loi e au fiai mata lo ngar kiwi sa ni sila mo ta mo sangat pasika la fa lo ya so fa so mo nang lo le pi le fa unga a energetalia wa sa fea le longa o le storm o le ata alu ma le Penrith Panthers il join a championship NRL il a sa i Sydney fa ingone ne vaso tala na ne yaso mo ria ta po ingala tunu mo le to sa mo te anga le le stelesi tausi le file mo so foi Talo le tau mo le so mo le aso tai ao. Wingo le tau mo le so e iai taimi o le aso le au fiti ai e ao le langi ma o le ato ulu wa vasolo ai nei timu i le awa uli. E angi mai matangi fa asolo ina angi maali e mai savili mai le tu matu o le ato nuu i le tai ao. O le vevela fa mawina mo le so es fulvalu tikeri ma le malu luas futolu tikeri. O le angoto i fo le la i le afiafiana nei le luas fulu ono minute te ai le tu lai fitu. Mo le aso tai ao e mateli na awa o le aso ma o le ato ulu nei timu anga i atu le afiafi. E angi mai savili mai le tu matu i se sae o le atu nuu, mai whaatupula i alona malosi i le tai ao. Vevela wha mawina o le aiai sfuluiva tikeri, ma le malu lua sfulfa tikeri. E o soa ele lai le toi ono minute le tu lai fitu, ma le angoto i fo i le losu fitu minute te ai le tu lai fitu i le afi afi. O lau tala le nao le tau mo le so le aso tai ao. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Formali ole Pacific Live Band ile di vainga le ole vole bese wa fa ni le fu mea uma pe on fantuina le panga mali yo pu fa I vango. Solo no bla fa bedu tu te ai le lua le dansa e fa fonga I se tu tonga o tatu tala pe ona udan tu le sunga ya se yuli mla lefi ile di fo ya woli mosi si fa ponga ile taimi masani ile aso anta help anta tu wolia ilona lofa malona lei. Il fa wawina pia o tanto si tanga masuinga o tau au nanga I tutonu New Zealand. O lea ua fa pia mai. O le vainga le ta ua o le Visitor Conservation and Tourism Levy. O le si tia, po o le si tia I le so. O le no winga o tanga te ta whao mai moa mai tono New Zealand. E misa le vaan tulu e pio le yeila antu Europa. O lea ua si itia I le so a ngai I le se lautala ia le lantou visa le malanga mai mo ta whama I tono New Zealand. O lana winga o le sa ono sifuruma le lima tala pi tai o si itia I le tolu sifuruma le lima tala ia wha te lea whai se lautala ia o tongi e malanga mai whaf. O le tala fia ele o au fia antu I tantou I Samoa I le tūlanga lea ma le tonga tahale wa iei nei tantou. O le si vaenga lea o le mea lea, o le vaenga lea, o le mta umpu lea. O le tūlanga o le vaping, ia po an tātou sikaleti fo I le alu I le maa. Ia le sa wai fafole ausa. Nā lana o mai tono New Zealand I sikaleti na, whai mai, e whai titi ai le tau mawhitapa, o nisi o I lantou o lo tanga fia le tapa. O le talamoni ai le teimilini. Ua wha tupula I ai le to tele o whana witi. E o lawa le ta I se fulu tausanga ta I valu tausanga. Ia ua whaka I kai I fo I le mele. Ona o lo o wha pelea o na whainga o fia o na maua. E a lela wa sui ai ma le tula fono I le vantu nei na sui le tula fono. E wha o ngai. Na o veipsia ma whai. Ona to e utu. Ia la to sua vai le wha o ngai na. I le vaping. Yeah, o lea lai whai mai. Reusable vapes need to have removable batteries. O lona wing, o le swing o le tūla fono. Whai mai o vapes ia whao ngai nei le teimilini. E ta tau o na mawhai o na avesea ia maa o lo whao ngai. Ia ma pui ia mai ai. Ia le whanau. Ia o le sina swinga te lele ua whai lo mai e le malo I le so. Ia e pei ona wha laulo mai le amatanga o le rei fo I tusanga. A ia uai. E makua kiri ea o le a whaina le. Mua lele. A ia lui nisio a onga. Sole. E whai ia le tau vanga au laula tamaiti. I au ta whai wha o le pae o I tono le a onga. Ioi. O lono winga ni tau mai ina. Makua kiri ea o le wha whitau. Le tupu I le teimini. E le a se senga fo I le male meo meo tamaiti tupulanga. Tamaiti au. Leo whaistanga tamatua fo I le whalele whanta waipia. Whenga ela kukunga misima kompusanga le leanga I le mwhinganu se siko. E le ama se senga o le mea lea. O lono wing. E le o lava le mea leo e whai e le malo le teimini. Tau fia. Lea a fia antu waima le whanga ina tupulanga talavo. Ai maise. Ia le whana witi. O le si tala fia mo I tanto. O le so. O lea ua a mantai. E ala whainga lea ua whaingoina e le malo o le Family Boost. Whamai o nisio a inga, ia ua mawhai a mantantu le so o na awi tutonu a lantou claims. Ia mo le whainga le wata ua o le Family Boost. Whamai o a inga e anga whaai I le nei a polokalame a le malo. E ono maua. Oi o a inga e lantou te afo. E lantou te maua ina, ia le se lau valus furu wafe ta la le tausanga. O lono wing, o a inga ia le tau whaiwhainga luenga umale ta mamale tina a tu whaatasi o na ua tutongi, e o antu le maualunga na o le se eleni le tausanga. Se lau vanu sifuru wafe ta la le tausanga. E ma whai o na toe claim le o antu I le 25%, ia o le afo tutongi fo I le o a onga a mata. E pe o na awina tuai a la tu whanau. Ia o le maualunga e o antu iai. Fitu se fulu lima tala. Ia le tupe mwhaion toi claim. E mātua po ainga. Leo atu le earnings na I le tausanga. E le se lau valu se fulu wafe tala. Ianga, a whai e tu whatasilo tongi maltina o le ainga.
E o tulunga le silau valu sfuru afe tala le tausanga o nai tutongi foi ia a onga amanta le whana. O lono ui, ia, e mwhinga koe klei. Amanta antule i le luas fulu lima pasene, ia pe o antu le fitus fulu lima tala i le tamaititi, i le vaiaso. Ia ngā, ka ko karangoa mai le meanga ka o le silau valu sfuru afe mantua umai tōlunga i le vaiaso, ma ka o kia. O le winter energy payment comes to an end. Oi ka whewhe. Masano le iei whesuia inga o le tau. E pe o na whianga iei mai tātou. Lau te vai e tuifafu. E mo ia le pao. Ua sauri wha manu me o winga o le tau i nei manu kau. O lo o angiangi malu mai fwoi le saviri le nei vahenga o le awuti. O lo o maluru. O le sauru le lai le sauru e nafi. O le matua mana. E mo ia lan savili e tau maluru. Ia alanga manga ia le la. Ai o le weather might me o yoi. But wa mai ai le ka ko pe mingi mo ngi ko sanga. Ia fa ia lai le ma wan tu sa pe mingi nga le winter energy payment. O lo no wi. Ia ko nga fa so ka ia va nga le mo mai. O ma na tua. E mi se la mata to ia e mo le fa mo nga le to sanga te tas. O le wa uma. Ia e le fa pe e umalo le winter so o ko me fasi winter. Ia kasi ale winter ka ko. Ia a faila o nai ele I maua. Ia longo wing. Ia wa tau nei fa so ta ia va nga na ma se ni no mo wantua. Ia la winter energy payments. O nei seleni. Ia o le tong yantu yante oi. Ia po tanto fo. I le vale o le masina o me. I lona so mua. A nga I le masina o ke topa. I lona so mua I to sanga te tasi so lona winga. Me yungi yulai au kuso si tema o ke topa soli. Oka. Kuama ngai au si ngā meari e wha popontu wai. E tau wha I ti hele taungata o le soifuanga. O le e te soifua. Ia mau tātu o lai. I le nei fo I vai tau o le to sanga. I le malavaenga moni moti. O au te leilo. Po o le ale fuanga asi ma finelea. Na fai I papakura. Na ia luainga o I mai mei o le a o ta ua. O le hefe mai ia le tala mai le ofisa o leo. Na wala wantu ia nisi ia ilanto. Mai le au nanga le Woolworths. Ia po le countdown. Le usu ia nei le Woolworths. Petusa leo le tulai se fululua I le awa ulio la sa. Na sei mawai tunei. Ia ma lanto wa ai ai loa. O se mafine po stina po stomaitai. Na lui fo mole meka o kolori. Ai komu I meo fangu meo neis. Ioi. O le lau ki ngofo mo ma vau. O le ale ko inga me mawhainga whao ngā I mei o meo neis. Ia ka iro I ka kiriro. E whamai. E o antu le lua se lau tala. Pe lua se lau mon tupu tala. Ia le tau au whai. O meo neis ianga kau sola masi mafine lea. Vave o na vili leo. A o le pitonu o papakura le ntula I mai e lea wau la sa. Vave na vili leo. Ia mawha apea lea o na mawantuai. Ia lea tamaitai. E tonu sifuruma le lua tau sanga le matua. Ia mamoli ai loa I le tulanga lea o le ngau I le fale o loa. Ma o le antula I luma o le wha msidonga. I le anso sifuruma le wha o le rima sina o ke topa. O le mea lau ke ngofomo mawawa. Sani. Wale kangoe avingi anga pi supu. Ia wale kangoe avingi si olo. Ai po lea lava. Lea kua inga mea ai. Au lea po ilanga mea la whao ngā iei ngi mau whangu mayonnaise. Ia ka ilo ie. E se ano ka mawawha. E se fo le mawawha I la ko ia o e au mai ana ko wha kongo wharoro. Aua ko kio e wharka mili si mele lei. E di o si mele lei de nāmea. Malawantu ia lotu Felix e tau ili le uso ia sene kuata sene. Ea before ila nanga le Lady Dora inai Walmsley Road. Tolu Walmsley Road. I whavona I mangile. Malo ale au solo. Ea malo fwele ngā lui le rifaengo la wawli. Lus fulu ono miduta wa te ai le lua. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa, Vivela A.
ole alofa uangiangia ole tofi mai le atua ole whanau ua ofisiri atu po fesa uai tu matau memu mai to ofisiri atu pele a onga sau ole tali le ai e tu ia lo uloto pe afa pe afenei le nei tei nei titi uale ai sona lumanai sau tu alama tu avai le ole whanau ole manui alena mo aso asau se ai nga ola fia fia ole alofa uangiangia ole tofi mai le atua ole whanau o se va ai nga matua fai mawha manatu te tupe mato e whafangu o lo o tupe a lava yasa fai so e ofo ai pea ole loto vai lau whanau le olo na mai le atua lolu mana i le na ini aso olo o mua mua sau tua na matua vai le ole whanau ole manui alena mo aso asau se ai nga ola fia fia ole alofa uangiangia ole tofi mai le atua ole whanau Fulo fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa pitoa e fi so ni ai le tonga tau sui fuanga wa nei e tolu failo tupe ta lima selau tala cash ole ase ina ya so for wele ta simo ni silama au setalia fa tau so top up lus futala peslia tu mai fala olo masani pe la fo foi online i le Digicel Pacific o le mole olo wa no i le sei e tanga va fo i pe a la fo so seleni le my cash ale Digicel i Samoa e fa ngai le ClickX Pacific mo disi fa mtalanga vala au de over selau tolu fa lua tolu sekia Digicel Lo sui fu maloloina o lo io lava ao. Porca la mi fota sui fu maloloina o le amateli i le aso fao me i le valu i le fiafisa ia pa ia le tula iva i le po a winati ia te oe whalalonga masani a le Pediatric Doctors ma le Pediatric Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Hey, hey! Oh! Lina o le maun vai a band i luni fo I vai o le woli na ua toi lu se fulu fa ma le family jo na tale o le July tolu tale tolu na ua tolu tan tu tala e vai fa no pe on to pera mai le fulu jo ya Miriam la to po Mari e ya o le timidity o le an tan tu nga yan tolu ye le tan tu ma lo fa lo ngi fo I luni vai o le so ya wa fo ya le si le fie le tu ni si fo me lo tupu I se tasi di wan tunu utele o le tātou lalola. Ia langa te foi leo lana tautua I le community fa pe foi. Ia le tale ni o fa manui e nai e le tua. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Whiwhilanganga le rivaengo lanso le ua whatasi mai le sa foi o se tasi fo tamali o le tātou turu. Ia, ele tau whailo ia lona suafa ia whape fo ilana tautua I le taleni o le musika. O te mana tua I asua o lai titi. Ia, le finaunga sa whai foi I
le sunga ia fai te manu leu fa tasi mele ni vai ngola wo pe umala vola ua mamisi luki sua ia e si ofisili pe ia fai te si vai antuale sua fa sangal fa talo vantu le ni vai ngola so ma lo le soi fu manuia ia ma le langi ma fia nganga o tanto filo i lu monu e le o tua nu ia ma lo le soi fu ma langi ma fai te ia Tapena voile nganga maulalo e tua toile lima fata lofa ya la ile upu fa tai e mai se fo le fa feilo ya ile pa ia la o le tunu fa fonga ma mai mo ile pol kala ma fo e pe ona ma fata lima ina la utelenga se manu nei vai ngoles e le ngata fo le fata fatu ile utelenga ia o lo tu ile foi ia wa ia le folau le sa folau pe o le tautua ma le o nanga tato radio Samoa i tono New Zealand ia fatal fat ba lo le soi fu ma ma le langi e ma ia se i avantu mua la usi o vai a kalwa ngi ia vai te o lente i fevoi California e pe o le wa ia tu sui mai fo lingo o le pito nu le wa ia nga ia tu o nga fe o Amerika le wa nga ia tu lo sa vai te ia monial ftalinga se man o le wa atoni tau sanga nei ia le manto tau sanga le wa nga i tau sanga talu ona o mu mai nei listete o Arizona ia mai California sa manto ia i tau sanga o tuana nele la se ma futa to lo sunga ile tanto community na to telen sa mo ai longa ko keling singa Arizona ia a fai e tati tala nova pasene se manu mana fa fonga ne tunu ia mai se lau pasene o tangata Samoa o lo wala papa au ine ia fiai motu e lua o tatu motu i sifo male motu telefo i sala fai mo polu ia manono ma apolima ia fa pela ma uso i manu matutu ila se lau pasene o ineila i Arizona te iloa e fia i le pasene o su pasene tangata Samoa no fo i nei mau i nei e fai si mau alunga o le pasene o loo i California ia manisi stete ia o le whapasene inga le nā o lau vaai le tūlanga oe o lo alalam papa au le tātou utinu ia i tutonu le stete lea o mātou au maua i Maltina ma le whanau fo Leling, malo va tai ia o le wo o mai le spring ia i mātou o le tau dawa i tātou i Arizona li vai te mil tūsang ia o lea ua whaafatai le whaatara noanga i nei e fiafi vai ane le whaafonga lea tunu sau man ia o lea ua pai mai ia au alofa o le li e ala i le sau o le tau mālu fo lea lea ua amata mai lea ua ese mai le lua vai aso ua tuana i nei le vela tele mātou ia e oa i le sama atoa ia whapena tūlanga o i le stete nei le vela o le whaafatai o lea ua amata o na angiangi mai le la i manu lea mawai foso mātou alofanga Leling, malo va tai o ani tapedanga o e sila i tono lau e ka le sia ia mi se vole tanto community le sauni to ile loto to mai tile nei masina whaafatai se manu morsi fia le tonu o au o te nofo i nei Arizona a olo o tautua pea i tutono o tātou e kalesia le whakasa i tutono o California. O te mante malangala ma tina ole ainga i le tele weekend especially i taimi o whamantunga o to masina teitas e ma te whai whamantunga i la ma e kalesia i lalo i California. Ona o le tūlanga o i nei i Arizona mo le vaenga lea na e whiri nei ai. E iai ia e kalesia. Ia o e kalesia fo i anga i putuila fo i pe ona iaia le uso a e kalesia i kanana fo. Mali. Ia peina o le tūlanga na wasu i ano fonga. Ia a o lo tū mau pea le ala tautua mo le tua e ala i tātou e kalesia i pele o tātou loto manganga fo i le whakasa. Ia i le ai i tutonu le stete o California. O le tapenanga mo le loto tamaiti. Ia. O lo pea fo ia Samoa o le ua apena vosia mātou e kāresia ta pena lotu o tamaiti na ia lātou talama me tau lotu o tamaiti i e whapea fo i tūlanga uma sauninga whaale a whapai e au fiai i a papatisonga ma tūlanga uma whapena o lo whapena ta pena ngasia mātou fo i e kāresia vātul whaafonga le tunu umalau talinga sa
Ma lo fa mtai. I lau au maua i nai Arizona i tutono le tausanga e tasi. O la sona i se ngā ma California. Te lele se senga mua ia o le tūlanga o le tau. A tonu ho le mele le ona tele le pasene o tangata Samoa o la le California o le e mo ia e o le vela ai ia lona taimi e malu ai le tele o aso o le nonofo ai. O i nei lai Arizona, ia le whatoa o mātu nei le tōru māsina na matua e papaki oi mātu le tūlanga o le vela. Ia ai pei o lau whiriwhilinga nā lai o na siti ho le tūlanga o Norfolk. Ia o le tūlanga foi lea o le saunga le moina o le tū mea tau whanau. Ia ma le tūlanga o iei ngā luenga, ma sairi ngā malo i tūlanga foi tamau ai ngā seu manu ma le whaafonga le atunu. Olo no winga i se whai te tenga voi lele o aluma whanau i lalo i California o na e saunga le mua i Arizona. O le tūlanga foi lele o lalo, ia e whaia si tele foi lea o tūlanga e whailoa iai tūpulanga ma i tuai ngā mea sese, me se foi o community sese. I mea tau o e vai vanga hoi lea au le weekend e tele i a nightclubs ma mea whapena i a e o hoi i a ma tūlanga o mea tau o i neila. I a pio no vai atu ai ona o le toa lai ti o le pasene o tangata Samoa o lea e i nei. I a o le nā e pei o le itūri nā sa manti le tilo ma o i a i foi lea ma tina o lea inga i seisi foi la sanga e mo sia ma ua whanau foi lea i le tapu e ina pea o le la tau soi fuanga i tupua e maolane i tono le tunu o Amerika nei, ma le whaafonga le tunu o malautare. Ma lo whaamtai, ia, e le ngantai leo la wha le tino. Ia e wha malo antu i le tautua i la le nganga. Whai te teo le anta fo i tua i le amata mainga o le taleni e pe o le wha amrui e nai le tua ia o e ia ma le ainga. Le tonu a le taimina e sila fiai. O la taleni a ia o le tusi pese ma le whantu pese ma le tanganta pese. Taise o manu mo sirita ua tele. O na o whanau i tau sanga tasi la feiva se la uono suono. I le aso iwa o le masina le nei. Le o tātou au le tonu o le vai aso la lea o le asau nei. Ia e ato ai lo lima suru ma le walu tau sanga o le pule alofa ane atua i lo uola ma le manos. Lima suru walu ai o tau sanga. Ai ina ua se furu wha o tau sanga. Suma lima o tau sanga. O le taimi tonu lea na a mata i loa ona o fia ona o au se tangata o te fia i le mele o le tusi solo. Mali. Au a mor fia se o mana mana whaafonga lea tunu. E le eise se tenga o fōlinga o tusinga wha tusi solo. Ia. Ma whatunga wha tangata tusi pese. Mali ilo. E le eise se senga. Pe a fua i le autu e tusi eise solo e whapena i se pese. O lona e se senga la. Ona o le solo e langi whai tau lona whamoe moe. A o le pese, e langi usu lona whamoe moe. A e fōlinga tutusa lava ia nganga o mena e lua o le tusi solo, ia e whapena. Pauala le mea e whaao popo ia o le whati. O na usu loa lea, o na avea loa lea ma pese ia e peila o na ufo i atu. O le sifuru ma le lima o tausanga. A o fia mai lea o ngatulanga lua, i le mea e tau o le tusi solo. O ina loa na amata i loa na o ta tango le ki talo o na o le tama o si o tama. I o to ina e lan ka le ni ta kulele to ta ki talo. O ina fo ilana o wa o ina mai e le ta ina o le ki talo o si tama o si o tama a o so i fu mai le na mai ta. A o le se furu ma le lima o tausanga na amata i o na o fia i le tale ni o le pese. Se manu mana whaafonga lea tunu. O e mana tua o le alau pese mua na whati whaitit? O lau pese mua na whati a o iPad i le 2AP. Na pu e ina i le manto au whai pese voi lea ki tara voi lea string band. Voi lea ki, ioi. Ia. Ia, a o ia i tutu no le vai pese a lo mato whare lua i tua i ale pata. O na i o mato. Ia o lo tina.
o le tama o lo tina o le toi inga e swafa ia maungatai mai lo mātou whioanga i waie. Mali. A o lo na tina la, ia o le a whioanga o le mātou nuu i sa musu ia le pata. O sa musu la mai le ilo na whaarangi o le whaare lua. Mali ilo. Sa o amata mai eila i nā sa mātou wha maapopo i manisi fo i o uso ato o lo soi fupe o mai teimini. Ia le au pese o le vai o le tama. Ia. Ea, ona umalea, ona pueina mātou roi pese lima i le tu e pi i le tausanga lea e tasi lea feiva se lau valu sumana wha. A o whai le tu e pi. Ia na puelea mātou pese lima. E tasi le mātou wili na pueina i le taimini na. Ia a o le valu lima. Na o se e mai e loa i lo mātou nuu i sāmusu. Ia o le manatua ia whaiso usao mo si o mātou hoi nuu i sāmusu i le whare lua langa lea. Ia na toi po e nai fo ila isi a mātou pese e lima fo i le tu e pi mai te le se vai ngā tupe na mātou mo e nata e lima se futala i pese se furu. Ai fio se tau na pu e le pese ta si fai te teo e manatu. E taimi na e lima ta la i le pese ta. A o le ntoi mo. E toa lima le mātou au wha ili le natai. E fai pese le natai. E a lima mātou pese ia o lona winga e lima ta la tangatai i le puenga pese. Ia nao le tōni ngā o na pāsese na sao e mai tua fo i le ia pia. Ia manona pāsese toi fo ia pia i tua. Ia whatau loro malana pai fo i le half moon pai fo i le yasio ni a kui le bangwha. Ia. Ia ona umai lo le fo ia o nā puenga pese na to. Le ai ma se mea o ngā le a inga na mauai. Ia o le ukumoni lawa na ua e sao no ia. O le ala se fo le. Ia. Pei ata whaalongo atu lo ta leo, ia ma whaakalalonga to ino pēt mama, ia ma ila sa tau pregel tātou si whonga to e pili. Nā teimi wa sauro ta ingoa, e mese o la tau whaipese. Ia. Ia pei alaka te ua se koru afe, po se whaafe ili nā teimi. Ila nei la vai taimi wa toi te pai tu. O lana te muli muli, ma lea lau pese muli muli ana pu e lea wa mawhaiona whaafonga ni e lea tino upe afua i ei yasola. E iei au pese lua se manu mani wha sili mani wha whonga le tonu o na ua i lungo le YouTube channel o lau pese na tusi mua mua. E ta ua o le mamae le teu funga na au. Ia. A o tu atu o pese ia o le iei lisi po ia o pese o lea e 40 mai ke lope toe toru i le wha po le toe toru vai aso o na sau hoi le itua. Mai lai pese na ua o nei au wali mi le tōru ma le lua. Ia. Mai ia i le taimi o le kaseti, sau le CD, ia se ia o mai i le taimi nei. Ia o le au whainga na o wali mspo lile ua mawhai ona utu whaatasia i mea tau recordings, ia ma whaatau ina i whafo mori whaafonga anga le atunu. La le wingo le pese lea mamai le teu fungala au manongi whaititi. O le pese lea na utusia e tu sai ma le tūlanga o iai le mātalasi o le atua i lo tōnu lo wainga. Ma i le taimi sa atalavau ai le soifuanga ia me se foi o le tamatama o le olanga ma le tāleni na foi e le atua. No whatu saina na foi le o taimi na o te teu foi le sa mam. Teu foi le sa mātala foi le ai ina ua whatepa o le atua i le mātau no fia o le mea o le nofo a inga, ma futa ma le toa rua, ma le whanau, ma waai i se wha moe moe le lei mo le lumana. O na o wha ai ngoe nei leo pese na o le teu fungana o a mionga ma le tuana. O wha tu saina o se teu ua mamae i lo lima. Mali. Lele, ia, ma lo wha tai o lono winga la o le anga isa o ala i lunga o le Facebook, YouTube. O le mawai au whatunga fauiam, o mawai mau whatunga tuai a whaitet. O le nāu te rongona o lo iei nisi whātunga, ai ona o lau ngā luenga le o whai le teimi nei. Ia, o au te tilo fo i lea o maua lo mā losi wha le mā fo whau. Se i toi a uli ai, ma toi polesi ai, ma toi wa ai, tūlanga na whaatu tope ai fo i le whaingo pese. Māri. Awa o le pe o no whamtala to le torsu ma lua wali mta o tapu e inam fo i alo no winga o torse lau was furu pese. Mari. Mai lai le nā tōru se lau was fupese, o leo o wanga i toi wa ai i a whe au tā ua o tustu singa whapese. E toi au mai foi le toi whai mei lau ngā ruenga i le taimile nei.
E se mai lai lau pese fou le fa to a release nei le tu le lua vai asu taloi nei por to vai taloi nei. Na eta ua o le tangi le fatu. Ia o le pese fou la le na utusia fo le fat tau le tūlanga o Samoa ia mamea o lo tutupu malia I mai le taimi nei. Ia o le na fo la ua I lunga o le YouTube. Ia ai mai se fo o la Apple Music o lo ia lunga lo ingo fa te man. Ia o inae fai ona maua ia le tunu fia fa fonga fo I tūlanga o musika pa tunga tuai. Fa ta se ma pese fo nei se man. Ma lo fa tai. Fa sa mai ni te o se ele vai te mina fai ele lua tau vanga pese pe umala o tolu mana ve pe a vai te. Io e. Ole foi le menga ma fua ile lua kau vanga pese le va mole sina fia le tu. Ia o wai lo foi o lo wingo le o te ngoi o fai te. Ia. E ia lo fai te tenga o te oi I le tūlanga foi le o le mea na mafuai. Ia. Ona e ia nisi foi o uso au ma ua ma le uso. E tolu ma na ave ia na fua ina. Mali. Peita ia ne ia ua tau nu le upo foi lea ia e a uruta whenga. Ia a e sele puti ai vai singano. Mali. O whaonga ina foi tau ia ina ia. Ia ioi. Pe uma wale warka ko so tanga ni vai ngolau. Ai si ka ko anga ile fatunga le mai ya fa te man. O pese wa fa ngoina tangi le fatu. Si to Italia ile to Italy mai. Ya ole sunga ya fa te man mo le tanto fa to longa le vai ngolau. Lupepe I tumu ola le laua manu na sia le tai fai mai olo o ala le mafua Samoa I lau fa a fonga mai tapisa fo I le vai o ta elenga olo o I fa le pea le matenga I sumute poto e a fea I tonga fitile anga a pea I sumute poto e a fea I tonga fitile anga a pea Fatunga le mai ya fa te manu mo le pese wa fa ngoina tangi le fantu. Ya o le woto e ma wala tanto filo inga le vai ngolau. Mala sunga ia whaetit. Ia se I whaua uiala usaunanga whaetit le ni vai ngola wau. Ia pe o le tūlanga fwoi lele na iele lua. Ia te au ia. E se le mana I o le whina unga o fwoi lele. Ia wa mātuna I o lau whanongolongo na whaiting. Usa a sau oe whamai o le ilawa pawa kula whai keke ia misiruki. A sau whai misiruki whamai. Wa ki ngai ngala ki ana ia whai keke ia misiruki. O le sa o ngai anga le men kupu pea. Io e moni le ma fai foi ona alo lau tala le anga o a fai o whaafonga ane lo uso. Ia e pea o no matamata tu foi stasi foi ona whatara noa ngai lungo ngarunga lo le ea foi seisi vai anga whasara lau. Ia o fia ale ma fau ma le anga foi le wa e uia ina wa I wasa. Ia o lo tu maul fe alfaninga e meise foi o le tu langa o le mafutanga ma le uso le foi a tolu ma nave. Mali. O te loa e fitu tau sanga e este ai I o mātaingi le musika ma le stunga I amasiru ki sua. Pa ai ngoa le suafa I tati tala noa I e whai ngofie I o mai ngoa pepese. Polo mai se ngalama misi o te pue la o kaseti mua I tutuila. Ia a ua o na o kaseti misiru ki tūlanga o le volume 7. Polo no winga e fitu sfuru la pese e mate vala I marita malo. E o le tūlanga e fo I maila u whamtalanga I le tūlanga o le whafsi. E moni. O se mea moni ana tupu. E pepe ono o tala no atu. O te whae te o te toe o iai. Le anga o la e si la fia e misi. Na iei le taimi na mato e tuu whaata si ai.
ma soala pule ina I loa le whawhita uli na tūrai mai. Ia ma maua I loa le taimi na ma tasi I loa ma I loa loa. Wa o ngā mea na tutupu. Wa au maia o ia ina whainga tātulanga na o ia ma upu na ia o le nai whaafonga le atunu. O misi a ia o le au tu sa. Mari. Ai sei oa. Ia sa o wha o ngai na le upu foi le ia ngā warsi le wha. Mari. Mari. Sa o wha o ngai na le tūlanga foi le o lalo ai whausi ai malo ma whea alufania yuso. Mari. Nei uala nia manu malo lau whinaunga. Awa ana whaapea e tutusa le pa o mea I le nā mai tau. Ia ai longa e mawhai o na mātasi. Ai pe ua whaingo whio na langona fo I le uso ia si o tau mawhai e olo alalo ma po alalo atu le tūlanga o le ma tau. Ia na mawhaingo whia I loa o na mātoi sa ili mai a mātoi o mai au ngā whaatasi ma o I le nganga fo le ia whausia le while mō ma ave ma o onga fo I mo uso a pese. Pai mo fia ona toi tu whaatasia I ma ua uia ina ese a ma whaatunga ma tusinga. Ia a ua mawhai ona ma whaia se awa onga le lei mo tupulanga pese nā taimi. E ia le mea e mawhai ona fisota ia uso. E ala I le mea alofa ma le tāle. Ia pe o lau tari atu nā I le taimi nei. Malo whaasua whaititi. Ia antonu e tele nisi I taimi marisi a sola antanto e whaasua. Ma whala wai tele anto I pēr le mta upulea. E winga lava le le fantuino tanto pese ia mi se fo ia le taleni o fa pa ye nai ma fo ina le tua wa o e ma le tu singa fo yo le ainga ia ai la fo tu na le divine o la woti ia o te lo le to tele ia au fans ia ma futa mo le tanto pol kala me le ia au ia mo ia so filangano ia la ngante le le tampo inga malu ainga wo mai ma san ia e te nani fo isa mo lo tampo mai o le wanga I lau whantunga I le tala le lei pe whakerisiano. E koe sau I kua ngisia ka ko whakunga whaasale mausau pe a? Le ai, o le alavau o le pese le nana la tu nei tangi e le whantu. Ia o tusinga pe o no whai atu me o lo tuku I Samoa. Ai o te fia whao ngā ina si awanoa I titia lea zeuman. Nele. E whaaleo I nailea ngā fo lea tatano I le tātou atunu. Ia I se teimi awa noe whaalongolongo I le pese le nā ua o tu ina I lungo le YouTube mo le whaafonga anga le atunu. O lo ua o tāpu ia whaatasi I nā le tino antoa o Samoa wao. E au mai lava ia I nātou na tutupu ai mea se I o mai ia I tātou o lo ma whauwhawina se I o I le au whaingaluenga se I o I le mālo. E o lava I le atunu wao. Ua o tu whaatasia I le whiaure na me whala nei leo na iwa minuto le pese. O na o se pese whaamatala. O lo o whaamatala I nātu ai lo mātou no nofo atu I whafonei. Ia ae tangi o mātou whatua na o le tātou atunu ue pele I o tātou loto. Ia maleo ia o lo o ia. Ia o na o whainga mālo losi a le li o le laulangi. Ae le tu ua le maftanga I nei e whiawhi. E mamori atu lau whaafutai tele tia. Ona o le ana leo whasara lau o le tātou le tio Samoa I tutonu ai o New Zealand I le mea o tō walala papa au ai. Ona o le tautu ina o le tātou atunu. Mai le sunga I whawhengenga ma whalitua e meise o le tāu pulenga. Ia se I o mai I lau whatalenga o lo tu I le foe I le nei asu. E le I titi lo wanganga whaafitai. Awa ana se anoa le nā. Ia e whawhea e au na longo puia li I lo tātou atunu. Ia ai pe ua whaingo fie nei o naso, ia ona o le aso o lau whatalenga, ia o le whai tū la o lau whatalenga, o le whai tū la o whatalenga tia. Ia se ia oa I ona maenga uma, ua tapui whaatasi I tutono leo o nanga le Radio Samoa tasilima I watolu a mo, o le mea lea, ia mo moli atu waile ngang whaafitai, Samoa lea tunu pele. Ia e uia I no mātou no nofo ia tunu nei, awane I ngano I ante uto. O mātou le tau nu oile upu foi lea e sisi le whaamalama. Ai mātou te tilo atu. A o le mātou tilo atu. O lo avatu whaatasi a mala mātou whaitatalo. Ia alofa ina e lea tua. Ia taulu. Ia au mai tātou I se waa e tasi le whina ngalo alofa o lea tua tātou te maua I se Samoa saunga le mu. Samoa toa malie. Samoa whea alofani. Ia manuia lau tāpua inga lea tunu e pele I o mātou loto.
Manuia lo fa so ngai ne fia. Ai me se lo tu mai le foi lo talenga se man. Tai. Ia ma le fa so nga Samoa au. Fa mangalo se upo le au na. Ia o se ile nei. Ia la fone nu le ai nga. Ia o mato lo fa anga na mai America nei. So i fu mai manuia ta to fa so nga Samoa. So i fu ia. O le dawa fa fonga ma sila mio foi le pa ia ma le malu le tanto tu le sau. Ia se tasi fo te mali o le tanto tu mai Arizona i America ia le to fa ilo na pa ia mo na mabat. Ia pe ona lau sila fiai va te telefa te mo le no tanto fa so ai le ni vai ngola o li fa ma pe le tu ai lau sunga fa pe fo ia le ainga ia mi se ile to ino le kalesia e tu tonu o California ia anto ai malamba wai na i Arizona. O le walua minutu te enele tu lai tolu sa mai mo tala i vai fanua mai ya Miriam. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o. Tolu i valua o fa o mo le R-Dash Travel. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono i le tai au, anga i le ono i le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai ta mawhatanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o, Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talo flava malo le soifua le amatanga fo ile nei masina fo o ke topa i se whapoponga o tala fo le Radio Samoa. O le amata mai le nei masina wa amata wha mamaru ai fo i manisi o suinga le whainga malo i au unanga ese ma o le ale aini test o le COVID e tu ina fua mai au noma se tutongi ai o le a whaatau le tangata la waia pe amana o mia. O iei se fuala au o whaingoa o le pembrolizumab po o le Keytruda o whatupe le malo mo i lātou e anga waa iai mo le whaititia o awhianga o nisi o Kānesa. O whaamamalu fo i le sitanga i le tongi o Kāpaka, whateitainga mo le tangata e whao ngāse se le Mobility Parks o le whaasaranga sa iei se raurima sepulu o sitia atu i le so i le fitu se raurima sepulu. E le ngata i lea o le sitanga i whaasaranga i isi mata upo e whaatatau le paka o ta vale. Wa amata fo i le so ia o na atiri taunga tala malanga mai i New Zealand o na uasi tia fo i le IVL po le International Visitor Conservation and Tourism Levy e mai se wa iei fo i masi tanga i le titongi mo visa malanga mai a matatu i le so. Wa ngava fo i ia nisi o ainga e tuina taro sanga mo le fisosoani fo le malo le Family Boost e to e mawa nei se fisosoani mai tupe tutongi mo a onga a mata le whanau. I le tutau e le tise wa whaamuta fo i le so le Winter Energy Payment sa whaia mo tangata New Zealand e maua benefiti au tu pe i le pensiona ia maisi ia mai masanu na maua le vao me ma o ki topo o tausanga te tasi. E le ioina le Commerce Commission le tu whaatasi o le Foodstuffs North Island ma le Foodstuffs South Island Limited e avea ma tō tino whaapisinisi e tasi. O le te whono o le Commerce Commission wa ta ua i le One News i sana whamtalanga e le o whamdiaina o le ale ai se a whianga o le tu whaatasinga lea i tūranga whaapisinisi ma whainga whaataunga. Wa mai aia, o le popolenga o lo iai o le komisi a whai a whaatino lea tu whaatasinga o le aia i loa se swinga tu mau le au unanga tau o loa whaatau ma o le aia i fo i mani a whianga i le tūranga whaatau wanga po competition e meise le au whaatau.
o le company lea le foodstuffs la tau te whaangaio ia whale uloa e peo le Pack and Save, New World ma le Four Square. O whaelo fo i le ripoti la balea le le fia le pūlenga o i tū e lua i le wha ai unga ua whaia ma o le a whaatali se ia mai a se ilo ilonga o le a whaia le mata upu o na wha mautu lea o le isia lātou ngai o inga. O whailoa le pāremia o Christopher Luxon na tele i wa aia lava ni whautuanga tūto tasi sa moli mawina le Minista Langolango o le soifua maloloina o Casey Costello e tusa o le whinaunga e whaatatau le whaititia o la fonga tutongi mo le tapaa e meise nisi o popolenga o ta uai o lea whainga o le a benefiti ai lava na o se company tele e ngā o sia le tapaa. O se ripote le Radio New Zealand i le amatanga o le vaiasa o ta uai na whailo atu e officials i le Minista Langolango wana o Philip Morris le esa palaia le HTP i New Zealand pau lea o le tangata o le a benefiti mai tax cuts ia po le whaititi o la fonga tutongi mo le tapaa. Sa fsiringi e le Radio New Zealand e o Morris po whea tonu e sa waiana whautuanga tuto tase peo na ta ua o lo langolango aila na mau peitai e le itu ina ane sa Natali. O whaelo fo e pāremia e le iwa ai fo ia i se whautuanga lea peitai o lana whainga malo o lo tau mawhai i le mawhai ngā tai e whaatino ngā yoinga e ono tau whiai le tau mawhatapa o tangata mai tele fo ilo na whaatuatuanga watu i le Minsta ma lātou tau mawhainga o lo whanga solo. Bolomia li potera News Talk i le vasa nei o le pangota le sa pasi o tia ilo na sela i le wharapui Mount Eden o Andrew Chan Chui o Otahu tolu suriva tau sanga. O le leo siasi Glenn Baldwin ma le ofisa o leo au kilani sa ia whailoa i le li pote o lo whaatino so e suenga whaafoma ai ma o whaia fo i le morianga o le fasio tangata i se li e lua su tolu tau sanga o se pangota fo i ono le whalawelawe le le aspirali taluai. O fuafua tutura i le ua moria le whaamsinonga i le stof pere vasanei, ma o ta ue leo lo sota i pēr ma le aingo siari ua maliu, wha o fo i ai wha mai senga. Ta o fo e Baldwin i le lava li poti e tele manuanga o le ua maliu, na wha mawina i na ua mawatu i lo na sela i le i taina, le se fulu i le tai au o le aso whareile na tenei. Tala muli wa tāpena le All Whites, mo la latu ta'alonga le sa idio so latu wabnoa, i le ipo lalulangi le FIFA i le lua whelu spuruono, Whaeloa o sauni iai i lātou au pito le lei le ta'alonga. Rurua i ta'alonga i whai e Vanuatu le aso sputasi le masina nei e ta aloai ma Tahiti. O le isi ta'alonga so ai ta aloai ma Malaysia i le malai North Harbour i le aso sepulu wha o Oktopa. O le au atoa la ua whaeloa au fiai Max Kocombi, Alex Paulson, Oli Saili, Tyler Binden, Michael Boxall, Libby Kakais, Tim Payne o Nando Bitchneka, Storm Rogues, Tommy Smith, Sam Sutton or Matt Carbett, Alex Rufer, Marcos Dominic, Costa Barbarosas, Ellie Just or Ben Old, Logan Rogerson, Ben Waine Chris Wood. Tala ia le Radio Samoa wala whaafonga mai le nei e solua. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e iai taimi o le aso le au fiti ai e ao le langi ma o le ato ulu wa vasolo ai nai timu i le awa uli. E angi mai matangi fa asolo ina angi maali e mai savili mai le tu matu o le ato nuu i le tae ao. O le vevela fa mawina mo le so e sfulvalu tikeri ma le malu lua sfultolu tikeri. O le angoto ifo le la i le afiafiana nei le lua sfuluono minute te ai le tu lai fitu. Mo le aso atai ao e mateli na awa o le aso ma o le ato ulu nai timu ranga i atu le afiafi. E angi mai savili mai leitu matu i sasae o le atu nuu, mai whaatupula i alona malosi i le tae ao. Vevela whamawina o le aia e sfuluiva tikeri, ma le malu lua sfulfa tikeri. E o soa le lai le toi ono minute leitu lai fitu, ma le angoto ifo i le losu fitu minute te ai leitu lai fitu i le afiafi. O lau tala le nao le tau mo le so le aso atai ao. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oya we, ole malawatele, aweta fefe. Fai malino a esese, Kung sao kasi vai sao niki.
o folinga o winga mau ke unga le ua ke le aita maka. Vai singa o sau sawa ko i kiki palawa au ke poleila ko kalava li o mku so waka. Ku ulunga le ailo ai e ke le ke a paila yela o fuila sa simpani no fuka. Le la fakia fuya le makam kakia oya we. Ole malawatili, ole malawatili. Aweta fefe, fai malelo a esise, Signorita, o fui la facelo mai foi la siva. Se ki mai lo fica sa o eleila. Maua mai lipo kisi ai ele malo pipo. Kanga me sali lo le ua kau kau kilo. Le ala ua o meat eat kanga kangoya po vendem. I do it because I do it for my I do it because I can. Ema ka ukia me ang faya kali kong bea ibaya. Le le wo e kubeya e le lo mai e jacinda. Kasi lava o ia wa e umalo po vendem. Ko so o ai po vendem. Michael Jackson malanga monkey. Down to the 1, 2, 3. Oh yeah, way. Ole malawatili, ole malawatili. Aweta fefe, fai malelo a esise, Oh yeah, way. Ole malawatili, ole malawatili. Aweta fefe. Sucialo ia ma Paul Van Damme. O mingi New Zealand kali io Jean-Claude Van Damme. Svulu malafana minute. O tæt ele July tolu toi fa jalo fa toi. Ela mai. Mo ia malau fa funga fo ele tutu fa wa ala radio sa. Mo fa jalo van ia se te tanga mo mala ainga le ma to mele ni ya. Oli semi tu ya tu. O le pa mele se mai sini male ainga io ia mautu malavole fantasimele ni vai ngola uli le tanto polo kalame to maiti o au me sa foi le dia so sa e foi se fe au le to ainga sa alu se to ta fonga ia le na so ni le fingo le ko pai ko Alexa sua fai e sua masi o le ko ku kanga sa fai ia le tan si o nai to te so ni foi matua i o tanto ainga e fai ka ko fe Ngau le tanga mea pea umana fa mango vacuum le fan io tu le lapisi tono lapisi o nisio da to li tomiti e ma kwa musua e ku lapisi con lapisi e mo con lapisi de ia ko kongi au ka fol lapisi a woto fi le da me le se melinda mea sound by mo to por kalam o fa ngoina o le tuli matanga il afo le tolu il a wo le dei Le tuisa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai lea solua anga ilea sosa. Mai leono ili tai au anga ileono ilea fiafi. Maua pani vine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale oloe maua umai tau mafutanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tuisa mau Bakery and Island Food. Whaongare tutua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa. Mapaua ilo vanoa te oro marumano ai whailonga tupe fase furutai lua se lauta lau sau nia mo ana pa. Luas fulu whailonga mo Samoa, an luas fulu whailonga mo tātou New Zealand. Se ina whailonga se fulu aso tō na iwa yaso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa 5 tala pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo teimi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai ngā whamitoa. O lo avano pēr o tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se fulu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Nisi o whaptalanga wala au le o varselau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli i Samoa.
Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e vatolu amo. Sfulu ono mala famiru jo tene le July tolu nisi o tanto fasa longa lo tolu mai le ofisa o le Radio Samoa le rivango la oli mo lo sila fia o le tanto fa linga momo o le wa tolu mai fa pe nei o tutore i tua o fantutua le la i o puava o tino foi le soifua awa o to i tua a polima fa tolo wia Samoa le antulu pele tai nane feo i o le tala le lei so se i tu o New Zealand. Fa bito le rivala au moli tu malo si umu. O toi o seanga o na tonu leo le tanto fa moe o la tanto po siva e pe o na tasi ai le to fa ma le fa utanga. O lo su mai la tanto fa whiangainga ia lunch ulale unga po ma le fale tua ia Frida unga po mo le fa moe. O le astona ineia so lima o ke topa lua whelua fa e fa taunu uinai. A matai le se fulu tai au e le tuantusi o le valu aua streeti o tau po le Otahuhu Rugby Club po le Oats. E maua whai longa mo le vala aulia wha peani sau ranga wha Samoa tama whana uma ma ngafa o le nipi tonu ui saanga a whiwhio mai tātou fia ma wha mau popo i tāpenanga le tumalo osi o tātou pi tonu. O le tele o lima e mama i se avenga Samoa e le aturu pele o i lava e ainga i le ninu. E vala au wha loalo atu i a tātou nuti mea whaatasi e maa lo ai whaiva i le awa tele. Taiolo seinia e to whaiono to puola lafi tu la e te maua i le olua tasi o valufitu ono lua wha tolu tasi o lua tasi o valufitu ono lua tasi ono lua wha tolu tasi a suao sio wha longo u tai tu sa levi luan toloan tavita sua ma tu tala pa tula pou olo ele olua fitu lua ono iva fitu fa luono olua fitu lua ono iva fitu fa luono fa tai ole tu ma lo o se tasina on tanto fa si langa le tonu mai le ni fo ivaing o la woli mo lo si la fia o le si le o le a winatu. Tony la casa beach and appliances lo fanga solo lo yele seti no for fabric o le no for tolu ma no for single zelua mai le iva tala i le vaiaso o le moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso o le iPhone 13 se fulu lima tala i le vaiaso ma le smart TV nai lima inisi i le na o le se fulu lima tala i le vaiaso a fione dai le fit fa fitu fa Great South Roadie o to po le tolu fitu iva Great North Roadie dai Henderson Walau yele ovalu se lau lua lima fa valu. Ovalu se lau lua lima fa valu. O omile lua mo o tohu. Ia po le tasi mo Henderson. Whailo yena e wha fonga le Radio Samoa le nifa salonga e mawai sau mea alofa mai le casa beds and appliances. Now, lisi nao tātou whaase se langa leo tolu mai lau fisa le Radio Samoa. Ina ua lusful tasi biru te mutea nele i July tolu 20. Sao mai le afo le tolu a wina antuai. Ia le tau pola kalame wa whai ngoi nao le tuli matanga uma le sasia. Whaatau teia le whalatua ia Natasha Vaailua. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo
sinonga o mea e nunungi e u ina mafola fola le avi o kiriso ua maunuina le alofa Talo fai le
Iala va malapese wa whaingaina avi o ke riso stasio whatunga tuaina wa toi wha whawina. E la ulu sulu fitu mla whamiru te watai ni ling tulai tolu sao de baila polo kalame ala whanau tuli matanga umala whalatui ana tasha vai lua o le sa asia. Awai o nanti to mumu le nia wa uli le amale. Mana tuale o swainga isara ilule wa whaasa fuantu I Lepanona. Le rivainga o le aso. Telefoi tina ma whanau. La ua ma wai o lantou sui. Fua mantua ni au talusa. Say I only buy, but I over I oil up wa is a valley mai. So time on the oil, ilo out lele, o sulu ai, but la only buy. Say uta o sa sala. The time on me sailing, the end is begun and so.
bisa mole nu sa asia eta fa asao sa asia eta fa asao atini pao meolata ua uto se ilolongo peale fua male pao ai se io talano amole aso sa asia ia mua Fatalo fatu le tatou pula kalame le nei foi i tula o le awa uli lau whaafonga anga. Mai se foi la tau o lo mawhai o na mai mua mai. Whaapitoa lava foi le whaatalo whale nei tula i na ialo ma nai whanau wa o ngā uma lava. Tau tonu foi le tau awhi le toa tele o i la tau. Ia o leo lo o maa ua mai foi a tatou pula kalame le nei awa uli. Ia wa o le na foi ua whaina ia la tau malo longa. Ma futa mai ai le whale ia ma whaalongolongo mai. Mata mai fo ia whaatalo whalo i atu whaia onga i ate o tau uma lava talo sia lava o lo o maua lo tau malosi ia ma le fia e whaawawa e fo i lau tau tu uanga le na ua a mata ai mo nise i mātou o lo o whaawau pia lava ia le a onga e peo nei ai mātou tutunu a onga a mata o le taimila le nei teine matama, ia, se ia mata fol tātou polo kalame i la tātou tatalo. Ia, o na whaasolo solo ai lava fo i leo la tātou tala noanga, ai o le ata i tai atu fo i la tātou e whaia onga i le nei taimi i le tatalo, tātou i fo matatalo. Whaaftai tele lava Yesu Keriso, lo mātou alii ma lo mātou whaaola, ona o lo walofa ma lo wanga lelei ia i mātou. Whaafetai tele lava mo le ola fau wa e fua ina ia i mātou. Wa e sului fo ilo mātou ola le nei aso le atua lo mātou tamā. O lea e mātou te whaafetai ai lava lawa fio. Mātou whaafetai a te oe niso i mātou o whaopopoina tau sanga i le nei fo i aso. Le atua i a vi ia lava lawa fio. Whaafetai le malosi, whaafetai fo i a ina i o mātou mātua, ai maisi o mātou a inga uma lava i le tau singa o i mātou. O whaamanianga ina i o mātou a inga le tua, mātou te whaafetai ai lawa fio. Whaafetai le whaamalolonga i niso i mātou sa mau e tino mai. Leo ua toe whaafoisia le malosi, nisi fo i whea ngai ma whaanoanuanga. Ia whaafetai Yesu Keriso, a wau oe lava la mātou o whaapelepele e sili, o na mawhana whanai i mātou i lo walofa. Mātou te salo le nei tū la, mātou te manatua lava le li ie. Pangati ai o nisi o pito manisi o atu nu o le nei lalolangi i taua, ma fe vai a inga le tua. Mātou te talo mo ta maiti lava, le li ie ia efe soani. Malue la wanganga pa ia, ini au wala e mawhai ai o na maua le nofo file mu o le nei lalolangi, ina ia maua e tamaiti lava, le ola malolo ina, ia saunga le mu tamaiti le atua lo mātou tamā. Mātou ta talo i nei tamaiti o lo o ta o oto i whale mai mawhatianga, wha mole lo mātou atua, se e anga le lei ia i lātou, o pōpo i lātou i o a awa lofa, nisi foi o tamaiti le atua, o lo o whaapena o na whememe ai, wale aini o lātou whale no nofo ai, wale aini o lātou ainga, po wale ai fo ini o lātou mātua, ona o le nei lava taimi o lo o iai le lalolangi i taua le atua lo mātou tamā. Mātou te tatalo lava ia te oe, ia e hanga le lei ia i lātou. Pei lava ona iai lo nuu o Israel, manisio nuu i le nā fo i tu atu le lalolangi, mātou te tatalo le atua lo mātou tamā, si itia tamaiti. Lava lātou o lo o ua mapu i tinga wha mole lo mātou tua pa ia tu lava i aio a awa lofa ia ma e ofo tai i lātou ta talo le li ie o ani manga onga le atua lo mātou tamā ia e whaapena o na e tali lawa fio tala fo ia i mātou le nei tūlangi le li ie teine matama
Whiangai ai matuuanga, malolonga, le tua talitonu foi, o le toa telo I mātou I te tonu ainga. Nisi foi o lo whaawaua o onga, au nisi foi ia watu ua ainga o lo o au mauai whaavaitaimi ia o onga, ia ai o lo whaapena foi o nā ngai atu, I nisi foi o no whaanga, po o nisi foi lava o tūlanga, tau I mafutanga a mātua ma whanau, mātou te tatalo, ia pui pui lava, ma lave hai o a awa lofa, ia I lātou uma. Na vea ilo lātou wola le li ie mai whaalave lave ono a fiai I lātou. Sauni fo I le li ie, nei fo I vai taimi a wale tāpena ina o alo ma whanau ilo lātou waso sāwha apitoa. Mātou te talo I lau puipuinga, mātou te talo le li ie lo wanganga pa ia, ina ia whaapena ona malutia I lātou uma le li ie, no lātou wola, whaapena ona wha ile malosi I lātou, taunu I nai foi, a lātou wha o onga, a walo lātou wasu sā wha apitoa, mātou te talo le nā ia te oelo mātou watua, whaamanuia mai oe le nei au auli, le li ie I mātou uma o loo iai o mātou mawhatianga, o ai se tasi o mo o mia lava laua fio, pa I atu, pa I ifo, pa I ane lo wanganga pa ia, mātou fo I le ngaluenga mātua, mātou taito o tasi iai o mātou mana onga le atua, e na o oe lava te sila fia, Yo o mātou tatalo, whaamole mole lo mātou atua, se e hanga le lei mai ia I mātou. Mātou tatalo lea lea li ia le nei tu la lea wa uli, whaamani ia ia I mātou umalava, e la tu le swafa pele, Yesu keriso, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Amene. Nia malo lava tamaiti. Whaamalo ia I tātou umalava, lea na mawhai, ia o na mafuta mai la tātou tatalo, mawhai fo ia na whaalongolongo mai, ia o le tātou amatanga lava le nāwa tātou polo kalame, e tā ua, ma wha tā ua tele, le tātou wola whaaleanganga, ia I loa tātou teine matama, e le ngata ina e alu lea onga, fia lea onga, maua le poto sala lau, ia sau le fale, ai tatau lava foi, o na fangu la tātou polo kalame, whaamanatu ia I tātou, e au foi ia I tātou, o na manatua le atua I taimi umalava, o lo tātou wola, le ala le nai le ala ai, o na whaataua, tātou tatalo ai whapefo ngisi, se whai so fo I la kakalo, lau o umanga mako kakalo fo I le tae au, whaalongo mai o tau teine matama, I ese lava lau tatalo le nā ia o umo na whai, a o la tātou polo kalame lava, ia e amata tātou I le tatalo, wa onga ia, e tatau lava foi, o na muli tai pea I ai nisi o tātou, pea whaapea, e aini so tātou e ngā loa, koe lea onga, a mata lea onga le whaia onga le tauwala aunga, ai le aini a tātou lotu le tae au, o le tā wala leo le tātou polo kalame, whaamanatua I ate oe, o le isi le nei tawhai sili o na tā ua, I lo o langa, teine matama, ia o le tātou polo kalame, whaamalosia, matau mawhai e whangu atu, le whaonga ina, ma le whaata ua ina, o la tātou lava ngangana Samoa, ia whaapena foi ma le malama o outou teine matama, ia outou a mionga e tatau o na whaali, e pei o na iai a tātou tū, ma tātou wanga, ea. Ai sili ai la, le tumutumunga, ia whaapena foi, o na tā pena ai tātou I tū maanga, whaakerisiano, le la e lai o ngā whaile loto al whaia onga, ia matatalo atu whaia onga, ina ia outou whaalongolongo le lei, mai tau, pue mai foi, ia whai foi lau o e tatalo, ia e manatua nisi nao vaenga, e tatau ona iai lau tatalo, pea o le taime te sala noa ia Yesu, ia tamaiti, o le taua lale na, o le amata o le tātou polo kalame, I le tatalo e le papole a whaia o ngā peku ai ngā whainga koukala, ai e tatau lava o na amata tātou I le tatalo, o le whaata e ta inga le leile na, ia malea o onga le leile na mō tātou teine matama. Ia wale o kā koula o ngā whaimari wha onga, o ai na whaia oe,
ba ai le kali o ka se to tele o le atua ai a o te me falta talo ia wale ngofo le male mana o fa longo le talo ele le ona e loa o le atua le tato te talo ia o le atua le na le na fai ai tato malava ia male nesi o si o manga au le leiwa o tato ia o le atua foi na ia au mai le ola e wale se mo songa fale o loa e fa tau mai e tato wola atine matama o le ola o le mea le na o le mea lofa sili le na le wa au mai le atua mo tato malava ina ia mafai ai o na tato fia i le nei lalolangi ia o ai la tato le foi o fa manatu lo na so fa nau i le nei aso Ia le to atele tatou ia o mana tua foi la e o fala tatou polo kalame e fa manu ia fa atasi malava ia o tatou aso soifua ma so fa na le wa le ne yaso ia usu le o ke le maila usu maila e Lucia ma ema le pese le hotel ma le pese so fa na ia tolu pa ia manu ia to aso fa na ia manu ia to aso fa na Ia manuia tawa safanau Fa manuia le atua Hip hip hooray Hip hip hooray Lelei oka se kou lelei Mana tua foi la Awalanga le fia wau lela safangau Feula le keke au lelei Ia au mai mau mea alofa ia i lato mai ala avatu mea alofa moe. Ai ta tau lava foi ona e mana tua. E iai le taimi ta tauan e whaafetai ia Yesu la wofa pele ia mo le ola ma le malosi le na ole o iate. Oi, awa iai se tato wo. Ia, leo o tato le tue mahafuta, o tato le tue tala noa. La ua le o mawhai ona tue tala noa iai oe ma tue ta alofa atasi. Oe la le mo le malosi ma le ola le taimi le nei awana ingalo ia te oe whaafetai ia Yesu ia ma whaafetai ia ta mama tina ingalu e ngalelei ma lava le nai whai ia ta mama tina o whaalongo mai oko ia whaalongo la le foila waka penga ta mama tina le taimi le nei Tātou le watu ua mai lea onga lea ua malolo e whaile tu wanga o lea ua o e hao le kauloko loka mai o lea ua o lang kauloko to a tele yo tamaiti il fotu malama o kalemanga ngai o la tau loto o te tali tonu voila ia ua to a tele nisi o tau le na ua whai au tau loto le lope o atu le vai aso fou ia ua au maini a tatou wo whaahali atu a la tau loto whai atu a la tau loto ma usu atu se la tau pese ia whailonga whaatasi ei foi ma fia whaatasi i le tapena ina foi o le loto a tamaiti le wanga i atu i ei tatou ai ka ua foila ai halu lai le lotu pe ai halu le falo le faife au ia whaahali le leila wa mio mangaia whaalongo oe pe atala noa mai le faife au ia po le tina fale tua po whaia o ngā susa foi whaalongo le leiva ai le leila wa mio e mana ia o le teine ma le tama ai whaali o na winga le lei mio au le lei ia whao popolo iai male o ia mawal kauloko oka mi mita e fwota mama tina ia te oe pe ho o le aso le ai whai mai lau kauloko oka sau leo tele whai mai matanga o lau tau loto usul pese whai mai masiva mai kanga o le pese ale teine matama ia wasa wha pena whai a onga ia soala o la itisi pe o tau Fai fo le tau loto a whai a onga ia, o le lei maua le pese a whai a onga ia e ta tau fo lei e tau ia makua i loko koa uma tātou, a wale kangi, na ia se mea lei fonga e kangi weloa, ia whai le lei lau tau loto langa lea e fia whaalongo longo ia ta maa, ia matina, ia potina fo i mata maa matua, ia nai tau tenu no whaatasi tau ainga, ia le lei la le waku uma le loko oka, ai e tu mai fai mai lau tau loto au le lei mai le leo tele whaalongo mai teina matama ia wale lei tele ai o le fai atu fai aonga e eisi si a wole na sawa na po mai le vaalele
Ngasau mai le vaalele mai Samoa. O le whaalawelawe lana o mai malona tama. O le whaalawelawe, ia ua ave se le tangatala na ato a whaapera o le whaafonga mai tātou le polkalame le nei. Ia nei a foila ai whaafonga mai foila tātou uma, o fiai foi mamātua mai lātou o lo mawhai o na whaafonga mai, o na o leo lo sa ilia se ato. Mai le whainga malanga ale Air New Zealand NZ, 999 pole NZ iva leana malanga mai Samoa na po e tau nuu mai la i le lua ana nei le vaveau i nei New Zealand o lea la wa ave e se ai la wa misi la le ako asia uo lea masiona tama ia tātou o loo maua mai le whaasala launga le nei o loo iaila le ato le na o loo sa ilia e le taimi le nei o na wa ave se se ina e seisi a o meo lo i totono le ato ia o loo iei se whaamomoli mo se tangata i nei a o le suafa la o loo iei fo ile o le nala iei ma le vaenga le o le inhaler po le vaenga le e whaongai ma na vai le tangata soifua po i lātou o loo iei na i ngase na o le tūle na o le ua ta ua to e whaia onga le taimi le nei mo i tātou umalava a whaapena e avesiseina le ato le tai au whaamole mole lo manga o mia le anga o le tamao si a wōlea e mana o mia lana inhaler ia a wale tau si a olona soifua maloloina ai o lea la, ei oi la uo lea, malona tama, le ato lea na maua, lea na tatoe lunga o le vaalele, o lea la olo o tau mawhai sa, ili mai foi oe lea, e ona le ato, le lopo o lea wa fese a ia tau ato a, au nu mela la ne e te whaafeso o tai, pe a whaapea o lea te whaafonga mai, au le nai e te oe le ato, o lua tasi, lua ono iva fa fitu wono te whaafofonga le lei mai lava o lua tasi o lua ono iva fa fitu wono i ona e fesili lea mo flo ia po o tupai ai whaamole mole o lo o mana o mia lava le inhaler lea nei te tono le ato le nana e avesese ine le tai au ia pe whaafso tai fo ile fale le o iva lua fitu wono ono o fa iva o iva, lua fitu ono o whaiva ioi. O le taimi o le polo kalame a mātou nei tamaiti lights. Ia e o lea lava fo iwa mana o whaia o ngai whaai loa tuai. O ngā ua lofa lava fo isi a uo lea masiona tama. Lea na malanga mai Samoa. Ai mana o mia le inhaler le nā whaamole mole. Ale tamale nei o mana o mia lava le ato pe mawhai lava a whai o e whaafonga mai ia vave whaafso o tai a tātou numera ia pe mawhai fo iona e whaafso o tai mai ia upol tātou ofisa ina ia maua lava se whiso o tainga mo le kako ato le naolo o sa ilia ona o lo mo o mia le inhaler mo lo si la fia teine matama ia whaalongo le lei mai tātou o a tātou whautuanga nei mo oe a o e nofo i le whale le taimi le nei pe a whaapela le nawa e tu ua le fale. Manatua, aua le taalo tātou i palaka po o kio mōli. A ea, e ofo i le kio le auli. Kio le o ngā umu. A ea, ia po o le ki poki le wha o ngā e tina e whai eile. Pe e whaati e ti ai fo i le suati po le ti le kako ki poki wila. Aua, lavange e mawhau e ke ka alo e omi. Wai maa ngai alau whaalongolongo male ngā pāpai lau omi. Ai e ono tupu ai seisi whaalave e lei mawhau wina e tātou. Mana tua o lea tātou te tū ua. Mana o mia ta mama tina sina taimi se i maloloa i foi i le ala poi tai au uma. A o oela, fesoso ani lo oia tama, e ala lo file mu fa longo le fatonunga tama matina. Ia ma oe ke whaiangi si tu fo ie, e ono fa apo pole nai tama matina. O leisi vaenga, tātou aua leo lu fua lava i fafo pe alu le whaita toa, pe aku seisi le fale. A ea, le nai nei o te matutua, na fo i tama matina le fale. Aua lava, nge e halu fofo i le whaiko koa, ma e fia kala whaiko koa, po e whaalongo mai, tātou teine matama o whautuanga ia ma whamanatu e tā uatele, mō tātou le taimile nei, au le tātou tino nofo i fo i le whale, ia o tātou le a onga, alu, whaamalosi, whaamalosi ka koulai le a onga maka, makua i alu, iai malmalosi,
awa le na la vai fa awa o tunu la o ngā mata la fa ita pena lo te tamaiti a o ngā mata a o kale manaia ia toa anga tātou o le a o ngā toa anga ia o le pese le nai ta o mai le fai a o ngā sau le fale usu le fale le pese ngā usu fa atasi matama matina wa e loa teine matama ia le lei au tātou tala tātou fautuanga na mo o tau ina ia awa fo ina ia nisi fa lave ia e tupu ele fa no o tātou awa le alu foi fa foi le awala kele no fo le lei e alu foi le taavale awa le ka alo oi fai koko o le taavale e ele si au vaenga alu ka avale e ngofo omi ia wo le alu fa malamo le taavale fa alongo le lei mai o te woto no le taavale no fo le lei no fo mau te tono lo no fo le na ua umana fa amau e tamama tina ia ona toto e o mai lava lele fale o kale mahanga ia fia fa atasi matama matina ia ai mai se o le au lia uma e tātou o le aso le wa tau fai tā pena uma e tātou telefoni se o tātou tala ata e au pe au lia le lofa o le atua tātou tala noa i pea i le nei fo i vai taimi ia ma le aso tā ua le nei ua tā pena tu i ai tātou ai mo nei mana tua tātou wha manatu na ma tātou whaatonunga na leana tau mawhaiwhai a ngai whamanatu ina ia tau sia tātou a wala wale saunga le mo tātou a teina matama whaingal na tātou polo kalame le nei a wauli tō wha soifua a lo whatu whai a onga mo o tau malawa Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu a mo se kia Radio Samoa. Ole wa ncho yo no midu jona tale o leng July fa mo le tulu fa tele fa tu ya tasha va lu o sa sia mo le tanto por la mira mo o tulu fa na o le fo i va nga o le fiafi o tulu man jina mo se tu sa mo le dia so lu le so mo le ma sino o ke topa lua fe lua fa te tulu jo so fua mo so man to le tu le so antao to filo i lunga pe ma nga le e ale por la me o nga ngai fo faiva mo le fionga ya pestale anto saver malauli e sa anko paunga le ole so joy pe mai atala mai au se talia alova tu soifo male penisula mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o vai singano lo no ai tine matama yo ngalona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se
vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tunele A umae mane ilanga oleni Na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa Ine lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo uatulu Se vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata